Ia tuatule au whatalofo I le pa ia mana maru le tātou hawhia. Sa mo lo whaafonga mai ma mo mai le whaapoponga le tātou proklama neva yaso. O te uoli Outou Manuia. Lo o avatu sao I le tātou studio I nei Long Beach, California, le United States of America. I le unga lima man mawalalata ma le siufonga le tāu fo Radio Samoa. Ia lo tō ono Misipouena Tagaloa. O lo whaafoina le tātou whaapoponga I le neiva yaso. Ia pela wana masani e le nei malae. A le amataina I ana whaiwalo filima mo mua na sa ili le tua le melea. O le au te ina le tātou mafutanga I le talo, tātou ifo matalo I le tua. Ina ne o mātou manatu māmā I le nei mafutanga o le amātou whaia. Ina ne manatu I mātou o le manuia mai lawo fio o se mea e uu mau. Le melea o le I whasanga I mātou I a mātou fōlasanga, whelawhalafo inga. Mo mua lava na mātou o atu I lawo fio, pa I le tūpao lo la ei. Ma le whamoe moe whaatasi mai lo wanganga pa ia I le whaiva a whaia nei. Mo I lava whaamata whaingofie. Le upomoni e le ma whaia I mātou se me tasi. Pe a whaia le awai mai lo wanganga pa ia. Le me lea fio mai a nganga pa ia e. Mafutaina I mātou ma lau whanau. Baptisoina o mātou loto ma manatu. Fautuaina o mātou langona ma manatu whaali. Se I o mail nei mafutanga I le vi ingo lau o fio. Mal manuia mal file mu I lau whanau mafuta. A whailawa e se o mafuta mai le nei prokalama mal whaopoponga le nei vaiaso. Pa se nganga mafatia. Puni a venga fo I olo ma mafatu ia I lato. Mātou talo le li I e whaongaina. Upolo ngutu mafaufaunga o lo loto. A mātou whaitaunga atusi, pespesenga. Whai maawala e moli atuaile nei mautinoa I lau whanau mafuta. E te alofa I ai lato. Nāla mātou te talo le li I a lato le suafo I Jesu Keriso. O le alo I a te oea o se uso I a I mātou. Amen. Fai
lato e whatalofa atu ia i lato mawhaiona maua mai le tatou whapoponga le neva yaso. Whapea le e whaafonga mai le tatou YouTube channel, the YouTube platform, whamol mole o omi mai le tatou channel. Ia ma share ma wo ia ma whailau ma tawhale i le si ufonga le tawhau Radio Samoa. Ina ia ma whai ona whisota i sao atu ia te oe. Te mi ume te tala i le tatou wala leo. Le ngata whaila nei prokalama i Outou Manuia. Ia whapefo i le tele o le oa. O lo o a whiwhio mai le o whainga luenga. Mauto waa mai le neimalai. Ia ma whaasoa atu mo le tatou tunuu. Ia mane whailava noa le nei acknowledge e tatou sponsor. Tatou sponsor fo i le vai aso le nei o le umu. Las Vegas Authentic Samoan Food. Lo ye me ai Samoa. Ia whafsotai ia le umu. Ia mo meat pies. Ia Misi fo i tau mawhai masani il tatou tunuu. Le se tatou sponsor Second Samoan Congregational Church. Le Outou lo mangalu e Mareta. Lo fsoswani me pemba whaavanoa ia taimi. Ia tu whaatasia ia le tatou prokalama i lewa yaso ma lewa yaso. Ia whapefo i Antimetas cookies. Mo maliu mas whanau ma whaipuiponga. So smafutanga lawe mana o mia ise meso malie. Ia whafsotai Antimetas cookies. Ia male Tagaloa Tuli Fau Foot and Ankle Care Center in Lakewood, California. Mo i lato e whengai ngase o le tino. Te masalo e mawhai ona whai ia talavai lungo le internet. E le fo mai o mafutanga. Whamai le lato tanga vai, our passion is to keep you walking. Ia male tatou subscriber o Helen Alo Masilusi ulunga ono. Lo fsosoni mai le tatou malai le masina ma le masina. Ia vea ia umale. Suyo le sunga whatonu e molte le 12 whaftai ia tatou sponsors. Ia o le vayaso o mawai. Pena tatou whale i le winga o le olanga. What is the meaning of life? E pe ulfisili nai. E sea fisilingi e nisi. Se vanga na ua fisilingi e nisi po le ale winga o lona olanga. Tonu e winga ese mai sea mafofo ina el tangata. Ia le winga o lona olanga. Se vanga na lava ua. Ui swafi tauli. Ia o te le tio foi pe a whai le fisili ina i tu ai ngā fisili ia. E pe o fisili ia e pe e sea fisilingi ia a wafo i e pisi tātou i whi au. We're just busy with survival issues. E le mwhai ana nofo tangata i lalo se la au ma. Wha malu e mwhamai ia. E se o winga o lo olanga. Le ngata wha na awha pe most te me awa noa e fasili el fasili. Ia e le tāua le tali. E sila tuna tāua o le tali o le fasili fo ele le e pei o le ala tātou me aina nei. O whē mau o mai sina se le ni mo le whalwela vele utula i mai. E pei o tali na o e pei o fasili na o la lātou tali e tāua ia tātou. Ia o le tali o le fasili le o le Halloween o lo olanga. Ia e sea whataua e tātou. E pitoa i lalo i le lisio mana onga o le tangata. E le whasolonga na o mana onga o le tangata na tu whatasi le Professor Maslow. Le iela na Maslow hierarchy of needs. Whamaila ala na talo le pyramida whaelele e lona tumutumunga ia e te le lava lalo, puta lalo, ia e pumomo olunga. Mai lana tala le pitoa i lalo ia physiological needs o le tangata. Mea ai, wa inu, e fia mawhanawhana. Ia, mo sina malolonga. Ia ona so oi leia ma issue se pe o le safety. E fimna mia le ona ia whaina, a moe le po, ia ise me moe ai au noa ma le a whaina. O le whasolonga na o mana o le tangata. Ia na whasosolo tuai le lunga i issue se pe o le belong, ma le lofa. E le teime whisiri e le tangata po ai ana wō.
whaawoa tu I lea, whaawoa tu I le nā, o nei maua e lātou le alofa, le whialofani, sense of belonging. Ia, o le teimi fo nā matai on e tilo I sau mate. You're looking for intimate relationships. Ina o umana na handle le fia ai, vai inu e whainu ai, mawhanawhana ma moe, ole of sitting here for safety. Ia ona, so oilo le ima le esteem. Fia mna mi e tangata la lātou status, e tāua ia lātou le prestige, mana ia tikeri, sa ili teimi nā. Ia male mana au pito I sidi alana pito lunga ta o self-actualization. E pei on mana onga na o tangata e alu asu anga le vaatele, o mawole me ai, mawole me nofo ai, o motinoa na wo, o maua tofi whaailonga, o tele mate tusi au tafa o lātou suafa. Ia ona so oro le mele pito ai lunga o le self-actualization. O le whai o le mea e mana o le tangata e whai e ave I eilo na soifua malo na ola. So, whamalama la le mea lea ona e eile lisi le nā o mana onga o le tangata. Ia mai o le mana onga muli lava, ina ua uma mea ua a e le tele o maunga, pale I suafa, pale I tofi, tele le tamau ainga, le popole pe o mainise whana pele ai. Ia na whailo leo le mele o le self-actualization. O le ngā luenga le nā e whai le tangata, malona popole I la whaina. Ia pe o toe e le si o le mea. Sa ala ona tapena o talavou ona ina nei a whaina. Ai oro lava o tau lau o le wha moe. O pito I lunga. Ia na whamailo lai o mass love. Ia na mawalo lai o ile. Le need le ta o le self-actualization. O ilai amatai ona o mo ia tangata I le tua, amata ona fesili le tangata I fesili. Ia ta o dato existential questions. Pe ia ilona winga e a whaina ai ia le lalolangi au ainga. So, o ina lai le area now, lo ia le fesili lea. O le winga o lo wolanga. So, sina sa tatou mafofou I le vaso o mawai. O le ale winga o lo wolanga. Mwhen tatou malamalama le fisile pa tatou whapea. O le ale winga, o le ale tino mai o le tangata I le aise winga o lona o langa. What does a person without purpose, without meaning in their lives, what do they look like? Ia, ele whainga tāo na whailo winga o le tangata ele o iese winga o lona o langa. Ele o iese whata manu e whawanga e lona o langa. E tātou te moli mawina e ola whaasamasama noa. E ola whaatala le. E ngao. E opea. E tifa mai leanga ruenga, I leanga ruenga. E peise I e lape ai e ma ta upu mua o leo langa. Ta upu ana e pito I lalo, le fia ai, le mawhanawhana. E pe o tangata nae le o iese o winga o lo lato o langa. Ai auro lava ina fesili le tangata po ale winga o lo na o langa. Auro lava fesili tangata e fesili. Ai se ale mea wala iona o I nei. Ia ona amatarola ia ona tau maua se winga. Ona tau le talata le tangata I lunga le melefa mai e Professor Maslow. O le self-actualization. So e la le talia le li il fesili na. Mana tua fo e tātou sa ia le taimile na ina ua tau whai wiu le ministry le li. Wa toa na I tu la ona maliu le o ia. Na la sa tu whaatasi e ia le winga o lona o langa. E tutonu le context o lana tatalo. Leta o le
priestly prayer of Jesus. E se te talo le na whamai o na so o i le li ia o mai ai mai do te talo na te talo ila i le li o te talo na. Le tau lo te maiti. Ape o te talo lea the priestly prayer i le tau whai si olo na soifua. O i nā tātou te mori mawina ai le talia le li i le whesidi lea. What is the meaning of your life? A tātou whaitau lai le talo na o lo i le Iohannes furfitu. Ia ana tātou I loa ila I o le mea sa tau mawhai le li e whai a o soifua maola. Lea la o le a umalo na soifua. O manatu ia o le mea la nā lea la at taloa ilon te maa. Ia o le me momualawa la tātou te loa, whamai le li I. O te manao ina ia tasi I lātou. E peo I tā ua o na tasi. So, what is the meaning of your life? You want to be at one with God. You want to be at one with the Father. What is it that gives meaning to your life? O le si'i o se mea mamafa. O le ausia o se matati e le I whaia mua e seisi. At all levels. Physical, intellectual, financial, psychologically. E pei o le mele nae whamaile li I o lea na o au sia le melea I lo tā pale whengai. Ta mā o te manao ina ia whapea ina so o nei. Ina ia tasi I lato e pei o tā ua o na tasi. That they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you've sent. This is eternal life, Jesus said, that they may know you, and the only true God and Jesus Christ whom you've sent. So e pei o le whanau naunga lava o le tangata e muta lona ola, o le wha wau o lona ola. I mean, it just stands to reason. Afa pea e yeise mea e le o iate oe, o na li lifala I o whanau naunga. I mena. So, whamaila le li, o le ola e whawawau, le ola lea e tausini o I ei tangata e umalo lato ola. Le ola le ese mai nei lo, le ola le ola I tatou, o le nei, o le iloa o le tua moni, mai Yesu ke riso lo nalo. Pe o le atoanga le nā o le tu whatasinga, o le ola o le li. Sila fia le li le ola le ola I oe mau, le ola le na whanau mai e ilo lato wainga. Ila na pale whengai fo ila malona ta maa ma le tua. Nana amata inta pena le vale na. Nei ulava ina ia tasi o ia ma le tua. Nei ulava ina avea Yesu Keriso ma le manifestation o le tua. Nei ulava ina tali e le li I le fesili lea e paso ai tangata I lo lato palwhengai ma le tua. Pe whawhewhea o na tātou I loa le tua maola pea. O le tali la le li o Yesu, o le wawa ai mai ia te au. Wawa ai o ie le tua. O le wawa ai mai ia te au. Wawa ai o ie le tamaa. So le tali la na le li ina tali e le fesili, an age-old question and reality nei loa e tangata o le nu o le tua. Le ala reality, e le mawhaio nei loa e se isi le tua maola pea. Ai ona o le pale whengai o le li imalon tamaa, le pale whengai o le tangata ma le tua, le tosiina e le li o le vale na, lea ua tasi e ila ua mal tamaa. Whamai le li o te manao I o so I a mau e lantou mawhtanga nā le mau e tā ua le li e. Io e wa ese le mana I o le mawhtanga nā. Ia ona fesidi e lola ia o le ala le
Whaafeona e loa. This is eternal life, that you may know, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you've sent. Of course, e amatala ina I loa iti, wa ele whatutua lo tangata I le tua I loa loa le tua atotoa. Na whapena le whawhawina e le li o lona pale whengai malon tama. Wa tatou wa aila I le tele o mea na tutupu I le o langa ma le soifua o le li. Nana ta pena I alo lava. Te mantua ina fo I le temi lena le iloa I le li I le malu Yerusalema I le tasi paseka. Masalo lana paseka mua lea ina usfuluan tausanga o ai la le temi lena e pivot ai le tangata na whawele tua ma whanau I nei. Wai te mitonu alna. Le ala e whaatawa ina e le whaatutuanga Israelu le whai alato bar mitzvah mo tama e ma bat mitzvah mo teine. Te mitonu whanai a matai o na oso le tino le tama. Ma te tele maso ia ma ufurufurua fo I o lato ala whau. Le ta o le puberty. Ia a teine, ia e whai o lato palapalasi tulo I temina. Pe wai temina e amatai o na tawa vaele e se sengo le male ma le female. So, o temila na o le loa le li il malu. Sfuluon tau sanga. Ia. Mana tua uma tatou le tala wa fiu Maria. E su e whapea ia o lai o malonta ma. Ia la fo e manatu Iosefo o laua e mai alontina I le tama. Ia me tolu aso o le iloa. To e fo ia Jerusalema e o atu. Ia o lai whai malfina unga ma. Ma rapia sai tutono le malumar. Whai ana fesili. Mai na ofo te le ai ia. O forseo. La me fesili e nita matiti sfulua tau sanga. Ia o atu matua wha ele le whatu sa. Mapopole. Ale anga le mapopole. Su oe. Te utupus whaavlave ia oe. Mea popole I matua. Ia la tau whanau e sfulua tau sanga. Wha mea le li. Lute le iloa te tauno o ia I le whale o lotama. So, lugunga lo tala na amata whapena o na manao le li ia mafuta I lontama. Ia. E pangale e whalave lave mea pe o matua. E whalave lave le popole o matua. Tau fiofi matua. Whalave lave le alo lofa o Iosefa ma Maria. Nene ia whaina la tama. And rightfully so. Aluwinga lo tala pena amata whapena. Ina ua tip lo la le li iwa o I loa le ese senga o tangata. Ia e mawe fo la e mawe le I le malu. Of course, ele tae e ailona soifua a o le titi. Le ana ilo o mai Maria, le whaalinga na ilo le angelu, le miti na ilo Iosefa. Me o mai e na tutupu, na te taua I ana I ite madua. E pe e ese me o mai e le finangalo le tuea wala mai le latama. Ia ina ala ele sfulu o tau sanga nana I ite ai, e pe e ese le tangata lea. So, te le ilo I lo sfulua tau sanga o te le o mantuaina ni mea tāua. Ia na o wala mea ala I lo matua ainga e pe e whapena le tāua le environment. Walu te mafo whaupe ana whape o se sfulua tau sanga le Samoa, po se sfulua tau sanga le Aikupito, po se sfulua tau sanga le Maoto se tupu, Ia Arapi. A le winga o le tala, e pese ina amata ina o na tapena le vao le lii malona atua, nei ulava ina tasi I la ua. Nei ulava ina ausia e le lii, le pale whengai o ia ma le tua, ua whai ai o ia ma whaaola o le larangi. Ia tate man futua ina fo whai puponga I kana I Galileia, le na wala au lia ai ia le lii malona tina, wai atu ua tawa ina umale waina ua mana tualofa ia Maria I le pula le tausa maanga ia me se fo I latou na talo ina le
fia ma fau fo il whaalu maina o nei ainga pe a uma ia le waina o na whai atu la ia i lana tama. O uma le tatou waina. Ia wha mai ale li. Mai le li o le ala launa ia te au. E le i o oilo teimi. Ia pe o le manatu o lo i ina. Pe o mana o le tangata i se mea e whai. Panga lea o lo fesilingia e ia pe o le finangalo lea o lon tama. O manatu o lofa i le ainga leo le a whaalu maina. O manatu o lofa i lon tina. O mana o e tali le talo sanga lon tina i ate ia whaise mea il whawhitau li lea o tupu. E whamai alan tala o le a launa i ate au. E le i o ilo teimi. Ia tonu e se winga whaaltangata e ai tātou le mele nā, e le lava tupe, e le i o teimi, e le olo tūlanga lea. Ia e alo alam whapena, e alo a ia le li ilo na soifua whaaltangata. Ia alai lo le leila, va e al teimi ata o le teimi a le atua. Ia, nei ulawa ina liwina le li ile, vai e whaima waina, o lana whailonga mua le nā. Ina lava pe na amatai wae e amataro lava nei ite o le au le tua ma oe ma e mawhai na whaini whaailonga whapea ma watu sau tala ai whaalo longia ia ona amataro la ia ona miliu lo mauli ma le mauli o le tua la matana e va ai po fea e maunu mai ai le vala au o le tua ia te oe ia wai tele ala ia mea ia e hit le dashboard le li i tausanga ia toru na whaila na ngā ruenga i whavenga i le matangi i le tuloto i Kalileia o me umana e pe e whata i ta i elo la pale whea ngai malonta ma amatai ona lata le istangata i le istangata tosi mulimuli al whato angai ke te mane o le toi tele ni taimi. Wai loa lava e le li i ua au mai le tua i ate ia. Wai loa e le li i e mawhai lava e ia ona aua le a whaina o ia, le whapelpele o ia. Wai loa le mwhana sola ese. A whamailan tala, lokta mai. Avi ese le nei ipu i ate au. Ai whai alo finangalo e le olo loto. Mai lana talo whaalua a whai lava e lea mawhai ona ve esel nei pu se i o win wai. E whai ala walo finangalo e le olo loto. E pe o lea wa mata ona miliu ul tangata ma le tua ma lon finangalo. Le tangata lea e o manino ai a te ialo na tūlanga e tōra na manava e oti i staimi. Elu ese mai o ia mai le lalangi nei. Ia e lea vesea e alo na mana o e whanga tua ma le tua. Ia te whai alawal fina ngalo le tua wao le mea lea e whai. E le ise mea ta o se finaunga ma le tua. Ai ola le tangata. Langa o se panga e le tusa. Nei ulawen ngā wai le tangata. Ona lona lava tofi lea. Lona pale whea ngai le nāma le tua. Ia. Whamaila le li. Lo ta mai o te mana o ia tasi tama ia. Ia tasi tama ia e pei o i tā ua o na tasi. Le mawhana lea sa e lawe ina au. Sa e sapaia la upu. Sa e o maia tangata ia te au le a seisi. Na whano se i wanga nā ia tangata o Malaya. Le si le mea, it's interesting le whaitau le nā i le Ioannes Fulfitu. Whamaile li e ia tangata e whapitoa moa au. E a tangata nau mai ona o la upu, nau mai ona e fia manau mie i la dou. I le pa i le tūpao lo la ei. Ai e ala tangata nā e whamaile li o tangata whano. Tangata o le Malaya. Ia, e mwhawhau na umina tātou tosi le wingo tangata nā.
Wai o te manatu, e o whamaili tu spa ia, o te manatu o lo whamaili li e winga ia yuta le se kara. E le ngata la ia yuta le se kara le tangata, au yuta le se kara le persona, yuta le se kara le archetype. O tangata umae peise I o yuta le se kara. E whapenao la to winga e whatau le lumanai o tangata I nai mamoni. Whatau le ola o le tangata I tupe siliva. E manu pe awa ai atu ua whamai mau le unato tautele. E ua I vai o se isi. Ana se o maile nā unato. Tautele whatau atu mawaini tupe tufa I tangata mātitiva. E lupa whapertania la o trend level le virtue signaling. E pe o tangata whaele whamai o tangata le lei I lato. Ia atato wanea ia. O tangata e pe o tangata. E whi o lato vai vainga. So o le mea na, e sel mea le mea na ma le mea lea na ausia le li. Na ausia le li. Ia leonga tasi o lona manatu. Ma le fina ngalo le tua. Ia mai o le sina mea te tauna ausia le tangata. A whapea lava ia ise mea li lifa ia le tangata. Ia tawana whapena. Tawana sa ili e ia se maunga pito sili na mawalunga a e ai. Ia ma se tua sili ona tatau ona tāpua ia e tāpua ia ai. A matalola ona whaia o ngā luenga na mata mai lava o le titi. A tuai fo ina maua ia e le o tuai tele. O ale ate whaalongo mai o le fo ite. Mana vanawa atu. E mwhana sui, mwhana whabel tangata ia o le lei. O umataimi na. Ia lela walu sa ili le tua malanami o tono. E whamaila le li I autu sa ili mua le na. Ia ona whaao popo I leo nā me umai ate o tō. So o le winga mua le nā o le tatalo ale li. O le a ina ia tasi I lato e pei o I tā ua o na tasi. Ia la tātu tatou pese lewa vai e foe. Ia ona whaawau le tatou taluanga I lisi tū. Ile
Manel comment a Livingstone o le tau mate ma ua matui po le hale le manatu o lo tau mawhai au mai because I think it's aua o le si o se mea mamafa e au noa ma le malosi e ngawhatia i nai o le amatanga lea o popo ngā o le tino. Yeah, well, I mean, e mamafa nei a masani o e si i mawha au popo i ei nisi pauna mamafa. Ia i uaina ele se popo ngā dele, whaiti tia le popo ngā. So e pei o le wingale nao o spheres le nā. O le malosi whaltino, ia ma le mele tau e tātou o le popo ngā, e pei ese le sinave o tu inga upuna. O le mawha ia pe ia ilona winga pauna. It weighs you down. O le mele o le popo ngā, e pe ia ilona winga psychological. So e ese la ia le sinave o upuna e lua. O e mwhai la ona maotatau ave, it's metaphorical. Archetypal for easy daimi. Ia ai mana ia le mawhai al tangata o na tosi le senga o mena lua ne te ua whetine iai. Ai le isi ina i e sua ngā sala le laulangi, ua uma o na ia saunia whaletino, ma le tau aveina o ngā sala ale laulangi. Ia, e peise i ole mena, wai ole veapela le ole sii. Ia, e pei o occur i le time and space, e te vai atua o la sii. And I'm not quite sure po
pe atino mai i le angasala al tangata, was that something that he actually physically carried on the cross? E pero winga na o isusia, because there's what happened, and then there's our interpretation of what happened. E ia le mena tupu, ai lala tatou whamatalanga i le mena tupu, mai se mena e lua, o le tele alau tangata, e conflate la tou mena, o na peiala ia e le ise senga o le mena tupu, ma le whaawinga ina i la tou o le mena tupu. But there really is. A tosi nini I ama, tosi mai ia ona e loa la ia. E ale mena tupu. Ai ele tatou wha upu ina o le mena tupu. I think with e tatou episodes a mata lava na utala noa I le case lea o le teine lea na wha sola mai alo na ainga mai Samoa. O na ua tō. O na umaila ia nofo nei I Amerika. O le mea lana tupu. O tō le teine. A o le winga la o le mea lana tupu. Ia. Luma o ainga, mata ngā matua, ta whewhe, le vai o le whewhe au. And all that stuff is interpretation. And I'm telling you, by unbinding those two spheres, there's a lot of room that's left. A tatou vaaia e ua tō le teine. Tele o teine to tō I le lalurangi. Ia, o le whaupunga la, how it landed I le ainga le nei. Ia, o le melana e, e ese. So, ama whaila le tangata o na tosini ni I lana tilo ina I e loa e ia le sengo mena e lua. Ia. Well, let's say e te lea se mea matala mai. Te lea se avanoa. Wai, awa aia I ele tamititi whaelele e toru whātau sanga I le whasatau roina o le li. Ele ova aia tua o si ele li ini anga sala se lalorangi. I le tanga I ale al tamititi manino lana tilo e whātau sanga. 5 tau sanga. I le mele o lena whai, lena tupu I korokota. I le winga la o la utala e le o le mele nana tupu. O le winga o la utala. Mo se tamititi lava e le I alu o lua lana conflatina o mei e lua o le nā. Tamantuina le tala le nā ile. Se le tamititi whaele le wa ia tune le tupu. O lo o la e ilona la e pitu tutonu. Ma le tala le tupu fe mai o le la e leo te la e o le la e o pitu. I sili o na manaia matangofie. Leanga na alu o aulo I tangata ia na lato la langa ina le la e lea. Ave tupe la langa ina la e lea. Ia latu tamititi whātau sanga wai atu sole. Ele ai o la tele no ali il tupu o la whaila na la na ndowea. Kolo il tamititi. Ia o ia tangata uma lava au matutua ia e whamai ale tupu ele ai o le mana i rona la e ma io e ala ia. Ia o conflate la tole se senga o melua. Pe mena leo o mai o mana tuaina i le whasoa lea a Livingstone. Ona o isi nā a upenga ele o maua o mai tangata. So, me la le pei o le mamafa ma le pupo ngā. Ia, e mawhai ona mutually exclusive ia mena e lua. E mawhai a ona e pupo ngā e au noa ma le si ina o se me mamafa. Ia mawhai fu ona si o se me mamafa e au noa ma louta uina o le mele nā o le pupo ngā ina. Pupo ngā tia. A mana e tel faso a Livingstone o te manatu o telefo inisi o lo whapeina lato mafofau iai. O lana tongi ola sa whaataunu uina i le whaletino, o lea e tāua tele ai lo I loa o lo lava, po o lo lava purpose in life.
Yes, because o le mele na, o le topic na tātou vaso o mawai. You need to have a purpose. E tauna i ese mafuanga e alai ona e alai le tae ao. E ese mai nei lo le lea o se mafuanga, first of all. Whamela ia Maslow, e mo moana e ala e alu turi sau me ai, fi ai lo lava ai. A le fisiringi alo se me mawailau me ai, ona whasosorola ia i lunga. You want an intimate relationship. You want friends. You want friends so you can go eat. E lo fisiringi al me ai. A umalola na i ona sorola i o isi mea na prestige. Mai sau tofi, mai sau Ph.D, mai sau tikeri maupepu e alo utulanga. Umalole na, i ona so o le mela le ta o Livingstone o le self-actualization. O le mela na e o le need o le tangata, but o le need o le tangata ina ua ona take care uma isi alatou needs. O le fesilingia fo'i le tauleanga ina, le tautua upenga o manatu, o le ofisiringia fo'i pe se tangata ata mai, pe taua fo'i le ata mai i manatu o isi tangata. Because o le mele fai o e se ala, e se le puna o le mena, e se le puna o le mena, famile li o le inu le nei vai, le mtala le fine Samaria, vai eli sukara. O le inu le nei vai, le vai faletino, e toe fie inu, pe ale inu le vai o te avatu i ate ia. E le toe fie inu e o le whaavau. Ai sea, awa o le vai le na e puna, i lunga, i leola, e whaavau. And Jesus was talking about self-actualization. Self-actualization. E le tala noa i le physiological needs o le tangata. Ia mele manao, i ele li i le tina lea. I o ola na tipi, na whaatufunganga. I se vaenga mawhai e iau na whai o le melea. Self-actualize. Ia awa lewa na sa ili ele tina le mele na. Okay. Manea, that was a nice addition for Aftai Lava Livingstone. So me momola na ole mana ole li ina ia tasi tangata e pe ona tasi ila ua molonta ma. Wa ela le manatu ole li na mawhai umeia va venga nei mausta i te moni i ateia ona ole fina ngalo leo le tua. I'm sorry, ona ua align fatasi lona fina ngalo male fina ngalo le tua. Ona ua tau muli le manatu o le alii i le manatu o le tua. Pero mena na le ina mawhai. O le talo sanga la le alii. Ia whapeina o na whaia i o na tangata ia tutoe. E le ngata lai tangata ia o lo whatutua nei ate ia. A o tangata o le a whatutua i le whatutuanga lea ona o la lato mōli mau. So le melna le sata talo i le li. So that really was his purpose. O le whatumtumunga le na o le whatufungaina o le li. O le avea lona soifua malona ola. E whaima me tasi ei tangata maletua. Ina ia i loa i le tangata le tua. E pei ona i loa e ia le tua. E le o se tua mamao. A o le tua e pei o le tamaa i ate ia. So me momona o le si mea na a afia le tatalo le li i pena mana o le li e la vea i mai on tangata mai le o lo leanga. Ia pe e tau pi i lua manatu na by being in God's will a tasi oe maletua a tasi oe male li ona lave inai leo oe mai lilangi. O lisina me tupu pe a miliu ulo manatu mulfina ngalo le tua. Yeah, but it doesn't le lave iai oe completely because o foi lava lai le li. Yeah, leo o lo a faina lava i manatu le lilangi. So na fisila i o a winga o manatu le lilangi. So me mo al popole. Po le alava i fea le loa e le tangata o le tua malona fina ngalo.
e oso mai al popole creeps up on you. Le mele sa fai masasa mo le li ia fai lana ngā ruenga o le popole o tangata. Mantu fu le te miliana tō whai le li il tau muli o le waa. Ia ai hangi le matangi tele le tuloto kalilaia. Yo popole tangata, fe me mea i tangata. Wa le mea lalawa lana na e tupu i te mi uma. Fa mai la le li i lo te mai ia la vea i mai i la tō mai mea ia. But he didn't really think whaelele pe o le la vea i, let's say, la vea i awane i tupu ni me popole il tangata le o le talo le li ia faa upenga ina ia le uso ina ia overcome i la tō popole. Because of popole ai o popole e tupu i te mi umalawa. So o le mesa fai le li o le te miro lava na lea ia ini mea ai fai le vavenga. Sa ele winga le na e feso soani i le fa popole ina o le tangata. Le winga lea o le mawhai le tangata o na Marshall ia metotino. E pe o le mena le ngata la o le pale fea ngai o le li imalon ta maa nana lai o na mawhai o na whai e ia le vavenga le turoto ke leia. But I think e tau fu ina ise ngā luenga tangata e whai. Tau na tu i lalo le la, e tau na vane ia apa e ta aili o le waa. O tele i o me mawhai o na whai le tangata. E alu i le energy leo le popole. Ia wha au popo i loa la ma le vavao e le li i o peawal sami. Ia ona ato o toa i la ia o le la vea ina mai o le tangata. Mai winga nei o le laulangi o le popole. Le si wina o le laulangi na finangalo le li ia la vea ina mai ai o le tangata. O le manatua pea o le anga ina. Holding a grudge, I think o le whaperetania na. E le ia se le i anga ina. A umia e soifua maola le olanga nei. Ua anga ina oe. O loo anga ina oe. Ole a anga ina oe. So o le tatalo la le li i la vea i mai on tangata. E le o le tatalo o le li i ina ia aveseina tangata i anga ia te oe. A o le tatalo o le li i ina ia wha au penga ina oe. A whapea ai anga ina oe. E whaingofia ia te oe na wha mangalo. So o le la vea i le nana mana o le li i la vea i mai ai o na so. Mai le lalolangi. O le nā. Ina ia whaau penga ina i lato. Ia e te e atu ma le mana tua ina le anga ina o i lato. Ia o le si mehe la vea i mai ai ia tangata whaatuatua. Tua nai o loo whaalave lave i le luma nai. Tua nai o loo whaalave lave i le luma nai. So let's say e se mea i le luma nai. It's the unknown. E le mawhai o na o tātou i luma nai na e au noa ma le whamai. Ia me while sa mātou whai e le tau sangala watea. A tonu fo i le whaangangana ina i tātou o tātou tanga. O tātou winga e whaalia. O loo lautua i ale winga leo le laulangi. E whaalave lave le tua nai i le luma nai. So le tatalo la le li i lona tama ia la vea i mai ona so mai le winga neo laulangi. Le winga neo laulangi sa le mawhai ai ona tu leise luma nai. E au noa ma le tau i ai o le tua nai. So, very good example o se fuama le olo o le li. Tātou wa ai ia na wa venga na whai. Ia na o onga. Tātou wa ai ina ua maliu le li i tu na fuli ato e le li i le whaita wina o aso. Na whaopopo le kalena. Ese mai ne lo kalena sa masani ai. Ina ua whamai le li i. Atono i eise whesota inga o le tua nai ma le numa nai. But not really.
pe o le manatu nā le li. Mai le li, o le mea lea whai nei e le atua i le whatuatuanga o tangata. Ma le pale whenga o tangata ma le atua. E le i whai a mua. Se mea fōu. So, o lana ministry a toa e whapena. E le mwhana whalawe lave le tuana i le lumanai. O le lumanai ai o le no whanga o le tua o i loa. O i loa le lumanai. Ai ona o le fefe, ona o le popole, ona o le mana tua ina i tātou tangata sanga leanga ina i tātou. E pisi i o ina e ne nefu e le tātou wa ai le lumanai. O ina e whalawe lave i le tuanai i le lumanai. A whame leli ia, lota mai, ia lave a i mai tangata i manatu ia. Manatu ia na e lave ina o mai manatu ia. O te mana o ina ia lave ina fo ia o tangata mai manatu ia. Ia, manatu muri la, me ale manatu to i lalo. This whole notion of negative thinking, lack of possibility, almost conservative. Le debate le va le progressive mal conservative. E progressive alta me diti o le diti amata lava na sasa ma fatontonu matua murona na lima conservative law. So e le manatu o isi nā mea puni tia ai le aluanga i luma o le finangalo le tua. O isi nā mea ua le mawhai el tangata ona i itele ai o le tua i le lalolangi. To i lalo manatu. Manatu umalava mai lalolangi to i lalo. Manatu umaia na ta ua. So, o manatu umalava e saisaitia e le taimi, saisaitia e le nofoanga, ma manatu e saisaitia e le tuanai. Ia o manatu to i lalo uma manatu nā. Whataita inga, ana finangalo le tua e lele le tangata, se manu o whaia le tua ni ona apa au. I mean, when you think about that, that's like, that's negative thinking. Ana finangalo le tua e lele le tangata, se manu o whaia le tua ni ona apa au. Le ata te while lei. Le ata te o mai le tu ma le tu ole. Le tu reo noma apa au. Yo, manatu ia iana tu lai mai ina ua whataitai the Wright brothers. E whaila la va'lele. Ohio, e na iei tamana e tōlua. Whamai tangata, no, owale ua e si i lau tā i le tu, ua e sopo tua oi. O la tu talai na whai i ina i tamai na whataitai la airplane. Yo, so e whapenale wingo manatu to i lalo. O lisi manatu le tu si i ai sea tu poi mea leanga i tangata le lei. Ia olo fesili pēr tātou na fesili. Ele taunto e fesilingia na fesili. Because e tula i mai ia manatu to i lalo. Ua umafo ena tosi i tātou ia mena. Ai sea tu poi mea leanga i tangata le lei. Well, as far as I can tell, e ala ava no tu poi me leanga i tangata lei. Ia mai sia possibilities foi. E lava no tu poi me lei tangata leanga. E lava no tu poi me leanga i tangata leanga. E lava no tu poi me lei tangata lei. But I think o tali o fesili na e pe ele move forward in ile conversation, especially since so le wa uma ia na fai tali. Ele te tauna to le pite tātou, se vanga nā ua whewhewhe tātou le lumanai, se vanga nā ua comfortable tātou le tuanai, ia se vanga nā ua manatu tātou I manatu to I lalo. Ele ise ese senga o le lua o le ulu ma le wha iwi o le mata I le solfanua tā waso. Ele ise senga o le lua o le ulu ma le wha iwi o le mata I le solfanua tā waso. So a tā waso solfanua. A wha mai sisi solfanua o la wha iwi mai le mata o. Mai ta ila ia oe. Ia,
e le se senga o le whaevi o le mata ma le lue mai o le uru. A le winga o le tala, o le langi ai o le langi to i lalo. Po le ala wala manatu le lei po manatu le anga. Ia e to i lalo lava langa le winga le nao o le lalo langi. Fina ngalo lao le li la vea i mai ona so. Mai winga umane o le lalo langi. Peo na lave ina o ia lona tama i winga umaia na iloa e ia masila fia a o i le lorangi. Lea ua tasi e la ua uonga tasi e lona manatu ma le fina ngalo o le tua. O le tatalo o le li. Which is his real purpose in life. Ia whapea ina o na whaia e le tua i ona so. Tangata whatutua. Le ngati tangata whatutua o lo tutoe. Ia o tatou uma lava kerisiano. O lo whatutua i tātou o na sa tau mai le tala i le lofa o le tua i tātou mātua, e misionale, le tātou kanona, ia le whala o whaopopo i le internet, o tātou maua i le ngana Samoa, i le tau ina mai o le nā tala le lei le lofa o le tua mo i tātou. So, o le winga la le na o le purpose of life o le li so o le ala le fisidi la mo i tātou e whe malu i mo i tātou e ala oe e a o ia e tō whantangata malana tali po le ale winga o na o langa and to the extent that you're able to answer that well, then your life will sing. You'll walk around in this world with a little lift. Te wherua i le larangi le nei e te le wherua i pongi sā. E te wherua i malo mautinoa o e pai le tūpao le la e o le atua. Ma ua lava le nā mo oe. Ia o na lawe ina mai lei oe me ia. Le to i lalo oe. Ia maunga tasi o manatu mo le finangalo le atua. Yeah, so that was last week. La tātu i al tātou pesele wa vai foe, talia tātou fisili, i ona wha awau le tātou wha apoponga mo le vai asol nei. Le malapa for
So e pe tasi le point mulmuli le na i le issue leo le iloa. O le ola e whapavau fo i le nei. O le iloa o le tua moni. Ia mai Yesu ke riso o le na awina mai le tua. So, ele ngata te tawana e fina ngalo i e iloa le tua. I think e iei fu le ngaruenga le tua o lo fie iloa le tua oe. I don't know if me atato e iloa sila fie le tua me uma. E oi me lilo loto man mafofau. Yeah, well, we can start there, but I think it's tawana e iloa oe. Ma avele fatananga e iloa ai le tua oe. Because here's the thing tato te manatuaina I tala o tato kanona. E re taimi e sa idi e le tua tangata. Manatuaina taimi le na tupo e le whalave lave I e tena. Wanga sala le unua I tangata o na o ole I tai au so ai ua a fio mai le nganga o le tua le whatoanga e pei au na masani ai. O fio e su e a tamu. Whamairo leo le li. Waso le tamu feo iei oe. A mea tamu seo o whaalongo I lo leo, ona o fefe leo, ona o lafi lea, o wa o le laflava. So the point is, e ele teimi na I a tātou kanona, e pese I e hatangia ai, well, e leilo uma I le tua mea uma. Or at least, e iei le pawa I le tangata, e punitia ai lona soifua ma vaenga o lona o langa, mai le sila fia le tua. Nā la fo ina sola iona I tā sesa o nei iei le tala na whamatala ia iona e atonu e ona tua I nā la langi le nā e le loa I le tua ia ndangata. Alu e lafia I nā e alu e sola ia wa e le loa e le tua oe. So my point is there's an obligation na tātou e te tauna whaali I tātou lava I le tua. Mai le mawhailau na tātou whaalia I tātou I le tua. E o noa malamalama mua tātou I a tātou. Someone said that prayer is an honest conversation with God. And because God knows everything, then it's really an honest conversation about who you are. It's a truth-telling session. That's what it is. E tauna e loa e oe lava. And, you know, sometimes we don't like ourselves. O te mantuai nā o tuputupua e le matou ainga. E te le lo talinga tau matau, I lo talinga tau anga vale. Masalo po se mena tupua o le titi. Ta taolo I tu tau anga vale. Mena e te le ale tu tau matau, ia le titi le tu tau anga vale. So I lived with that for early part of my life. So that you know, ale no for le mena ma le address it oe, if you don't name it, then sometimes mena amatai me. And so wale tangata ulo maya oe, e te tonu e ala ia. But like I say, e tauna mawhail tangata o na tosi le esenga o le mena tupu. Ia ma le whaupunga o le mena tupu, whauinga ina o le mena tupu. There's a difference between what you say and how it lands, right? Because those two things aren't mutually exclusive. I said a few words and a whole bunch of people got upset. So upset laule interpretation. Yeah, why ona ia upuna fai. So e taulana whaatufunga ina I tātou ina ia tosini ni ile se senga o mena e lua. Ia ona tātou I loa ila ia o tangata lai le o whaatufunga ina I lātou mena ia e whaavea I lava. Whaavea I lava e pea o le o langa. Some of them fall into depression. Fall into depression. Ia ma pule ia fo I lo lātou soifua. Of course, o whaingofia nei vai te me mwhaiao nei inusin whala au pefa pe o depress. Yeah. I think o le recommendation le nāli o Outou Manuia a whapea ele o nofo le lei ia manatu.
ia e tauna sa ili ia le medical profession. Sa ili se fesoasoani. But at least now you understand. Why ele se mea, well, I don't want to get into the moral issues foi. Ele se mea lelei le whaalangolango i le whangu, ele se mea lelei le sa ili o isi fafine, po le sa ili fo o isi tama for stability. Ele se mea lelei le resort i le violence e serolai ia fe ese inga. Ele se mea lelei. Ele se mea lelei fo i le whaamalia ina o mana o uma. Ele se mea lelei. Luinga la le tala. A whapea mori mawina nai mea na. Ia tauna sa ilif soswani. Tauna sa ilif soswani pele tauna sui. Ele mawhaila o na se wanganawe e momuona e malamalama oe e ia oe. Malamalama oe ia oe. I think on mena na tupu i le li na lai ona whaingofie o na avea o ia matali o le atua, whaora lalangi, atua, ina ua iloa e ia lava, mo na limitations. So e pe o le manatu mulmuli na from last week. So tatou iloa i tatou, ia maave le avanoa ia iloa ai le atua tatou. Whatetai momu i lau spouse, whatetai lau whanau, tell the truth, at least don't lie. Ia ona amatalola ia o le healing, le therapy. A umi o tātou mafuta ma le atua. Ia ona tele fo i leo na tātou malamalama ia te ia. Ia whapena fo i la ia lo mafutanga ma oe. Ia malau mafutanga fo i maistangata. Wa le siana mea e tauna ini au wo e tauma ia oe mea lo se ia te oe. O te fifia i wo na ana tauma ia te oe tala lei. Ai fifia fo i ia nai wo e tau sa o mai ia oe. Ia mea lo fale tonu. Ia o le forasanga lai le vaso nei. Ia o le tala le Pentekoso. Nei le ngā luenga e lua fe mo mua lufutasi. O le aso whanau o le kalesia. O le aso lea na whaali whaapito i le nganga pa ia i se awala whaapitoa. O le aso lea na ato i le 5 se furu tausanga taluna tu le li. Se furu tausanga, se furu aso talu ona si itia le li i le langi. Whai mawhautua ia i tatou. Ia ona au mailo leo le nganga pa ia. Sai e fu le festival na to te le fu i tangata i nā Jerusalema. You know, pese i e whapele winga o le aso le nei e pe e pauala e se senga o le aso nā maisi fu i aso. E whai fifia tangata ma mai tangata ese. Ona pese i na toa tangata na vai. Na marolosi tangata na le marolosi. Na tau te tala tangata i upo ele i tau te tala ina mua. Na langona e tangata mea latu te le i langona ina mua. Whamai na angi marosi sa vili. Whamai na lulu ina whaavai o le fale. Whaamau o le fale. O na vai atule i le nganga pa ia o peni laulo whaiva i lungo le tangata ma le tangata. Ia o tau tala fo i ngana ese tangata. So e pau nao le mea sa tātou mōli mawina i le vaai. Ia e tupu mai ei la le melea o le toa o le tangata sa vai. O le manuia o le tangata sa malaia. So o winga le nao le Pentekoso. O le aswhanau o le kalesia. O le mea lau te manduaina. O te manduaina le pale whengai o le tala na. Ia ma le tala i le olo paperu i le whengai ngatuai. Awai o le olo paperu i le whengai ngatuai. E peina sa ili tangata i le manuia o le atua.
o le teknolosi na ia i le vaitaimi lenā o le mea le o le piliki. Ona faua i le tangata o aai, fao aai. Ma ua fai e fo i la lātou le tower lea. Whamai la lātou tala, o mai se o tātou faua se olo. E tūlo na vai le larangi, ai o olo na i ui langi. Se i o tātou a e ai ma tātou mā futai mā adua. Le tau mwhainga leo tangata e ausia le tua. E si ise mea mamafa. Le ua maua le manuia e ta o le piliki. Fatu leisi maa i lungo lesi maa i lungo lesi maa i lungo lesi maa. Ia a e loa. Si le fi o me tātou le mena tupu o wa ai mai le tua. O alatu me i lunga. Whamailo le tua. Ia tātou wane whae ese nga ngana o tangata. Yo nana ese nga ngana. O le tawai lau o lātou wha moe moe. Ta ape i lole i o tangata i lea tū ma lei tū o lalangi. So a fast forward lai le tala i le whenga inga fōu. Ia, wa o a tangata o matua pītoa i lalo tangata. Aisa wa o maliu la lātou te tai. E mo i ana tū whaali a i lātou i aso e whase furu. Ali manino le lea lātou po lea le wingo le mena. O lea alo o mauti noe i lātou le to i lalo. Aisa wa awa e tui fafo. La whewa i e fita Roma. O lea no nofo tangata e ao la fonga. Le fula ua whai le festival. I la ua mai umam fetuleni mai tangata ese i lo lātou no. So nothing has changed. Si vanga nā ila le asolna e ta o le Pentecoso. Whamai ua whapeaina le ecosystem. Ua whapeaina le o mai o tangata. Ua whamalosi tangata sa vai. Ia, o na lātou i loa ila i o le nganga pa ia. So, tango lātou whatasi tala na e lua. O na e loa ila ia e o ofo ila vai le ta ele o le depression. O lo o nopia i eile tua. O lo i eilo na finangalo. O lo i eile nganga pa ia na te langa ina. Se lumana i e le saisaitia le tua nai. Ia pe saisaitia fo i o tātou langona masani e peone iai. So that is the Pentecost in a nutshell. Ma le wha moe lai ma whai ona duplicate e i tātou i o tātou fo i tūpulanga. I o tātou fo i au lotu mai kālesia whau. O lo tātou wō i lalo. Ina ia ta pena mai ai. Ia se lumanai. O lo i ai le finangalo le tua. Ia wa le mela o tupu o ye fo a critics o le aso Pentecoso o mai tangata fe mai. O le ale nei mea o tupu o mātou mālama lama i o tau tala i e whai mai. O tala e pese i na whaalele leo na mātou mālama lama i ai o lea o manino i la mātou whaalongo atu. Le lofo le tua lea na mātou whaalongo i le tele o tausanga. A le ua whaamatala whaingo fie mai e Outou. Ua mālama lama fo i lava mātou i le ngangana o lo Outou o mai ai le lofo le tua. O tala nā tangata na whai le aso na. O na whamai leo lato justification. Masalo pe o na nāta mai ia. Masalo e le ni tangata ata mamai tangata ia. Ia o na whaturo pe te lulea e le o na nā tangata ia. A le nganga pa i o le tua. Le nganga le ia te Outou foi. Le o maua e tangata le malosi. Ia o lo lato tala i el tala le. So lau te talo, ia maua i tātou ni whaalinga foi, ni awanoa, opportunities and whai tātou na ola le ola Pentecoso. I luas futasi centenali. Maua i tātou malosi, i wale o i tātou teknolosi leo le internet. Ia mwhailawa i tātou na launga i nei. Ia mamanuia i la. Okay, let's see. Helen, that's normal to human being. One side of the body is different from each side, as it says. Okay.
Ioi, pe ole mele nai. Ioi. So e pe ole ultimate goal of a purposeful life, a life well lived, a well-intended life. Ole na. Ole aveo I tātou mātua. That's the ideal. Ole ausia I tātou I le finangalo le tua. Ia mawhai I tātou finangalo le tua I le rolangi. Awa pa wale na ole awala o te manatu. Ia e whai I le finangalo le tua I le rolangi pe ona whai le langi. Wa veo o mai elo na malo. Ia pe afa pe whatufungai na whape na uma tātou. Ia. E pe o le whaapoponga nā le vai aso nei. E oi. Pentecoso. Whanonoa le tangata. Whai il finangalo le tua. Ia ona ato toa I leo le o le langi. Tui e ini tātou news po. Ia. And it keeps right under her clean since you're gone. Ooh, I cried myself. Ea Rupios Tuna Market e tatonu ore ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mafa Samoa. Tale mamoe, supo mamoe a paparusami. Ofu parusami moa tunu masiu pipi. Sapa sui so sisi povi masima talo mafai. E whaamaria ino lo loto pa e fi oto matala atu o a au. Ile El Rupios Junior Market I tatonu ore ai o Long Beach ile limalua tasi o Long Beach, California. Iva o valu o lima. Telefoni 50225 tasi iva valu. Every minute of the day, every hour you're Omi te tonu lau o luau Baile te se ne ima Afifi mau o le tama Baile lau ulu ne ima tala Le lau wha pito I te tonu Vai ima sae pape o se pomu Le la mai loa o le tama Se whaala I te Ngā pese angi so le ngā leo Sofia aile me mauari. Talo fai. I o le alo manatu ne nei taimi. Kaki koe mga kua ia sofo I o ka whai whaapusa I Samoa. Kei mi o le ia mai se arka male I o le matua inga se lau apopo e whai e le parusami. Ia leo kako nye tunu. Ia. Ke kausira fia se whale mo I O le nā fwela tawhala awa tu au, peti sila fia le whale lelo au Rupert Juniors Market, le lunga Long Beach, ma le lima dua. E maua umai nei. E maua umai nasi te latu o manasan le au Rupert Junior Market, e tatonu ore ai o Long Beach, le lima dua tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California, iwa o valu o lima, o lo o maua ai o tangatalo Samoa, tangotalo fiti, pusa mamoe, pusa fai,
tanga raisa matanga rubau e fa maria ino lo fina ngaro malo lo pe e a fio atu matala atu au ili El Rupios Junior Market ili ai o Long Beach pe valau de telefoni o de lima lua lua fa fitu tasi iba valu valu El Rupios Junior Market. Yo ro fa pe fui ona e tonu le tautua ma le onanga le Vico Western Union ia ma le Rears Money Transfer a fia lafos tupe sa mo New Zealand po fia lava me o iai tau ainga o lo fa pe fui ona iai tu tonu o le El Rupios Junior Market ia le tautua a le Western Union ma le Rears Money Transfer. E le ngata foi la le tautua a le El Rupios Junior Market a o iai fo i tatu fata avalu tau o le performance out of sales mo tatu o tau faise sa ili so sa io e fai fo na fai le trade in ia le lei leanga matua leanga o credits ma fai na so ni le performance out of sales ia te oe fa so ta ia ne le lio aike manda i le telefoni ofisa 512 125 126 po le telefoni fe avea i iva o iva 132 105 1tasi i le tuatusi 11540 East Whittier Boulevard, City of Whittier, California 90601. Ia telefoni whapsotai ike manda io e le i intia fesoso ni tele io e ia i tātou pea whapea e talanoa iai e mwhai lava na fesoso ni atu wala au ni iai telefoni pe o na whaalaulo atu. Le ngata fo ila i le tatu whata avale awa iai le vang fo ile au mai ta ua o le Taro Hut. Nātu te supply mai le talo mai Samoa. E me whaalua le masina o le saur container na mo le frozen taro. O longo winga ki le toi tinga inga valu talo e tiri wasa o tu lava i maota malawa. Le lua se furu ma le whasu pauna talo ua maea o na wha maina ma koko Samoa. Ia o le vangana o ta ua o le Taro Hut. Whafsota iane tamaitai o foifua ato afa mo le foi tautua ma le au nanga taua. I onisi nā o tātou whasalonga business i mwhai msosoni mai tātou por kalami tongi no tātou pili. Sila tala na o whaatasi ma le Pentecosto i le sao o mawai o le tala le i ma mango e skelu e tōs futufitu lo i e le tala na masania o na tatou maua mwhaitawina o ave le nganga o le tua e skelu i le whanua launga tasi i o whaali i ai i le tele o iwi o tangata o maliliu pin tangata na maliliu i se taua ia ua mamango la ua leva o na maliliu. Ia o na whatula i o le nganga o le tua ia eskelu, le atali i o le tangata. E toi ola mai ea iwi nei. Mai eskelu le li ia sila fiala vai oe. Ia o na whatula la i o le tua ia valo.
valo atu iwi nei ina ia amatauna tu whaatasi I lato. Ina ia amatauna tutupu mai ua. Ina ia amatauna vatua ano. Valo ina ia au mai le pa'u e wha pa'u ina ai ia tangata nei. Ia ona valo lola ia ole perfecta. E pela o mea tātou te maita wina. Le langaluenga le al perfecta o le valo. Mai stangata o le ta'u o le mea moni. Well, that's really what it is. O le ta'u o le mea moni. A te le ina confused tātou mai o tangata valo. O tangata nā lātou te ta'ua le mea e le itupu. Forecast or prophecies are often confused with telling the future, when in essence, prophecy is speaking truth. So, o me la tātou te maita wina I le valo anga eskielu. It was littered with truth. It was peppered with truth. The very first thing that came out of his mouth is, e pule lava oe le atua. Ai fina ngalo lava e to e ola iwi nei. E ola. Versus, well, let's see, se mai se parusina vai se I whangu iwi nei. Ia atonu e mwhaiona o whaoleina iwi. Yeah, because that's our tendency. Mo tangata ia le ise tua te tonu I ai. Tangata ia le whatutua I le tua. Pau nā mea tua I ai. Olo na malosi. Olo na tamai. O ana tupe. O na fisota inga. Ia le talale na whaia e skielu ina ofisilingia o ia le nganga o le tua. E atangia I le winga le nei o le perfecta. O le truth teller. And one of the very first truths that came out of his mouth is, le tua e pule lava oe. E te sila fia le lei mea uma. E te iloa le lei peto e ola iwi nei pele ai. Ia, o le melono lua lola. O le ustai o le perfecta I le fautuanga mal polo I ngā le tua. Mai le tua vavalo atu ia I nei iwi. Ia, o le mea tasi o na tau lola ia e eskielu o le upumoni. So, e iei la le winga o le upumoni. E pe o nei iei le winga o le fawina o le lalolangi le atua I le amatanga I lana upu. O le winga la o le upumoni e whaiatu loa. Ia tutupu loa. E pe o le winga le na. I nā malamalama ia, for example. Ona malamalama I lea. Mena ta ua ia le ta o le upumoni o le pelo. Mena ala ia va I le fawina o tatu societies. E le fau I lungo ni me pepelo ma ni me fa ole ole. Well, if I guess I'm found tatu fawina ia se society po se company po se malai lungo ni me fa ole ole ma ni me pepelo. O te manatu le umi. O te manatu le fina ngalo fo I le o le tua. Tato fa malosi lava e tau le upumoni. Tato fa malosi lava e ape pele le fina ngalo le tua I o tato tangata ngalo lue. Ia ona fa pela I ona fau. O sta inela eskielu I le fetalainga le tua ia te ia. Ona feosofi lola I o iwi ma pipi I isi iwi. Te lopo le ale le tala e fai iwi mamango. Ina ia tau mapa I le valo anga a eskielu iwi ma le filosofio le iwi ma pipi I le isi iwi. Au te manatu a whapea o le fina ngalo le tua ia toe ola le au tau lea. O se me whapena. O se me whapena. E te tawana fiso o tai. E te tawana tasi le iwi ma le si iwi. E iale, there's a certain order of a skeleton if they are to be built. E le mawhaiona a mai le iwi vae whapipi I le iwi isu. E whapena le wingo o mea nei. E le anga e saisaitia I tātou e tūla whono o le skeleton. So e le mawhaila ona tātou whapea ia au mai ia le iwi aso le ave whawaile le ala whau. Atonu e ise winga whapena o valo anga le
al perfetto esquelo. Ia. Ona famele o le atua, ia vavalo ina ia o ane ua. Ia pipi feso ta ia ivi. Vavalo ina ia tutupu ni a ano. Pe o le winga le na o le upu truth teller. Ta use tala moi. Ele o pō mala, ele mea lo tupu tātou o tunu. E te tauna whai se tala i ai. Ia, o le ale tala e tauna whai. Ia, o le tali a. Ele tu lafo ine le tua tātou. Le tu lafo ine le tua tātou. Po le alawa la ia. Le lunga la lo ia tasia sa mo tasia lo tatou o lunga ia te tauna ta pena ia mea ia o lo taula talata i mea lo sai ti ai tatou ia o faifa ia la le fauina o le tangata le valo anga eskielu i le lau fanua launga tasia tusa ma le finangalo le tua i ola le nuu. E whame ututu mai a tangata ele o iaise se manava. Wa tato manatu la i le keneselo no lua nai ele fawina o le tangata. Na papalu lava i le ele. Ia ele iaise manava. Tato maho fawfo ila i tala o le tato vavau. Whame ele mele na e tau e tato o fatu manava. E pei o me muli na ave ia ie. Ele tua Tagaloa. Ina ua fai ia na umana tosi ia le tangata. Pe ia le winga ese le tangata, ese le anganga. E le winga ese le mena tupu, ese le wha winga ina o le mena tupu. Pe le winga o le ua tino mai i vi mamango, o le ua iei iua, o le ua iei maso, o le ua iei ano, o fiu pau. Ia pangale le o iei se ola. Ia na whai atu rola i o le tua ia eskielu. Ia valo atu ia i matamatangi e wha. Ia mai le nganga, mai le manava, mai le mea lofo le ola. Ina ia ola i tangata nei. Ia, ona whapeina la i o na whai. Ia na whamaila i o le tua, ia pawale purpose o tangata. Tā pua i le tua. Sa idi le tua pole alo na finangalo. Te manatu o le me nā mo i tātou, o le whiauru nā mo i tātou. A whapea lava o lo i ate o ele manava le tua. Mea nā lai ona whauina o e ma watu le manava. Ina i e tāpua i le tua. Ni e loa le tua malo na finangalo. Ia mato anga e whai finangalo le tua. Ia, ma le vanga munumuri lao le tātou prokalama. Ia o tam whaile a palai. I le mea lo o iei tātou ina iei se winga. Nai tusia tātou te au i nai finangalo le tua. Pea o le mea momoa le na tupu. Le tupu ai i a California tu i o le mene tupu i San Jose. On nei ia. Le nala tu al tangata. Whana tangata to a valu. Ia pule lo na ola. I San Jose. Pesi le vale koe kupu se me whake. Yo. Well, I think o tupu pelava. Ono le winga lea o le media ai fili. Mai o lo o sai tia fo e tulafono le taimi. O le mea na le fili e le vanga mea o lo o mai e consume tatou. Ai la papa whana i a tatou. O te loi whenai tangata o si i whalmai le taimi le taimi. Ia ele o maua uma le news. A lima lo lava aluanga i lunga tangata. Ia uta ua rola o le massive killing. Ia uta tawana ona tu i lunga. Sem tau tio le mea. O te li mo wana se talai. Ia be e fou. E fou le mele a sau nei le. Na sau le news. O pe ua immune tatou i to inga tala ia. Ta mai le o whana tangata i whea ma whea. Okay.
isi me fo. Yeah. What else is new? Yeah. Pena ufia mo se tala fo il dato bero tupu dato malo samo. Ia, masaro le to titi a sauka news le ua fisota me tam. Fuka uma el court side court house le ua talo. Ioi. Wow, tino fo pe mo ma fo fo. Lesi principle of organizing in a power respects power. And power is taken, not given. So ole pule, e whaaloalo les pule, wa e whaalia tu lo le vai, ia e soli e tama na oe. I le winga le na, I think ole winga le ole lalolangi, le na ta ua fo i mua. E le mawhaia I la tōna ta lia se Mesia e sau mai Nasareta. E le mawhaia I la tōna ta lia se malosi e sau mai se mea vai. Pese I ole tala nā o tātou whatutuanga. O le pongai o Israelu, o le stump of Israel. It's the remnant of Israel. Le nā langa I le whaoletanga. O le maana tu lafo ina e tu funga whaifale. O vele ma maa tu li manu o pitolunga. So power respects power. But power is taken and not given. Wa pe melana pe nai tio ata na ia o tau mawhai e whamalama lama ia te au lava tu be ele lau te lenga o le tātou atu nu o lo tāpua I fo I mai tofu al tangata malona finangalo, malona manatu. I lalo lava o le whamonunga le Outou Manuia e pe o le mea le nā. Pe tasiri na upu ua ta ua le upuna o le pule, ia tasiri na upu o lo whawhainga I le Samoa ma na whainga whiwhiringa le taimine o le pule o le pule. Ia, I ngalo le tangata I me ta o le pule au e to tasi le pule au. O le atua nā. Ia. E ua whapena winga o le tangata. Ua fia whaifu ia pule au. O whawhainga I sa mo le taimine nei. I think a more relevant question is polale tu ai ngā pule. Au. Wa pe o mena leo lo fina we pe ia. Ia whatutuanga ese leo. What kind of God? What sort of Jesus? Polale brand o Christianity. And, which I think has nothing to do with God's power. Le pulau ai ele manino ia I tātou le misterio le tua malona finangalo o lo au mai le taimi ma le taimi le tupulanga ma le tupulanga whaavavau lava mela nai le ausia tātou al mele whai nei o le rearrange tātou ia po fe e tu ia ino foa Pero mele ni whao ngai ri ngana sa mo le upo le au e au ia I mea e sisi o ia na le tua le tertonu tan sa mo e pe ua amata ona whapena I le mea o lo whenumia I sa mo te minei o le sa ilinga la mo e te sila fiafu I le se ufa sa mo tau se paua o le upo tara whianga I ma le paua le upalangi la tatu le mana tatu sa ili la le mana I se iwanga na tangata na I turua I aso I le upo le mana e pe whapena o le mana ia ngana sa mo ta sia o le mana o le atu ia wa o le power atonu e leise upu fasa mo well le mana sianga ia malsianga it's basic power is the ability to get things done pe ole tosi mo le na le power a fa pe ma fai oe on esa vali atu I nei I la ia we ate ole malosi anga ia ona avelola I o istosi absolute power o matua malosia le fisilingia ato toa a priori mai le amatanga
Ia ona whamailola i o tātou, absolute power corrupts. So o le whatausi unga lava la o le absolute power, o le power e le fisiringia. O le power ma le malo si anga ato toa, a priori. E corrupt. Rono winga e ua ina whano, e ina malepe, e ina whaleanga ina. Power corrupts. Absolute power corrupts. And then absolute power corrupts absolutely. So, ele fisiringia lava la. A power, so ia mal absolute power. Absolute power corrupts. And absolute power corrupts absolutely. E pe ole whata milonga lea, ole whanau mai o le pepe, tolo, ta moe, tangata matua, tangata tau matua ina, ia na oti rolea. Ia tue saufula, ia tue cycle, pe ole cycle le na. Mene o power. And then in the process, respect la to isi powers, ave ese mai le malosi mai tangata o lo malolosi. Ia mai ia le winga na that's built in. Me whalana leu te vai e la tātou tanga vai i Outou Manuia. E pe ia le si usi o le manuia. Ia le me tupu pe ala talata tele i le tua. E te manatu mamai i le tua. E te manatu ai o le tua e pei o se tangata. Ia ona winga. E ona winga vai. E ona winga vai tu au noa. Ai o le tua ia le ai o la nami o tonu e whaisa o lava. Pe tau te ainga pe le ai. Pe te fia i le tua le ai e whai lava lona fina ngalo. So me la whai te fo i tātou ili Outou Manuia. Nei te ua tātou whapea o lewa ia i tātou. Tala noa ia le apostolo Paulo whamai e te leo mauti noa. Te minei o lo o vai whane nefu i tātou ili te oata. E lo manino le tātou vai i le tua malo na fina ngalo. O le na whaata mai le li o Yesu ke risolo nalo. Ia ai lo manino ato toa lava. Ai ele te me manino ai. Ele te me whaali manino mai ele tua. Ia o le melal na e su yele laki. Mea lau te talo ia maua i tātou ia le. Le nganga o le tua fo ile. Ile nei prokalama. So, o le sila mea lea na tula i mai foi. Ia o le vale o Palestina ma Israelu. E pese i o lo fai pelava le valea. E le o pōmala e o lo o provide el malo Amerika. Ia pomu o lo o whaonga e Israelu. E fai ele taua lea. E le o pōmala e ia tātou le mele nā atonu foi e le o ilo e nisi al mena leo lo tupu. Ia o le sila tosi foi o le conflict lea. E le o tangata Palestina uma o lo o mana oe. E si le taua matau masu ia Israelu. E ia le vangal na Hamas. Pe i la tau nai o lo leo titele mai i lo fifia i tangata ia o atu e whatoa i le whanua. Ia mela nā leo lo tupu ai le violence. Ia o se o onga te fo i mo tātou. Wai pese i atasi le pomu o Hamas. Ia e luas fulfitu ia pomu o Israelu e tali e le pomu le tasi. So le la ua saini nei i el file mu. Ia ele vesea i alfeta ua i o cousins ia o uso nei. La ua alapi ia matangata Israelu. E pe o isi nā tātou news. Ia, o lesi me lele te vai i le il mena lo Dogecoin. Dogecoin e pe ole o se cryptocurrency foi. Ia nasa tele na whatau e tangata walula i lunga ia le tau ia o na sealo la ia tangata sa mua i
ia e malapanga ai latou o lo ua ia le coin e pese o le winga ale na o le lalolangi o le winga o le lalolangi e pei e take advantage e tangata atama mai ia tangata faale atama mai e take advantage e tangata malolosi ia tangata vai e pe o le winga na o le lalolangi a tatou vaaia ia e whapena ale fawina o le lalolangi nei a tatou mafawfau lai le malo le tua ma le malo le tua e pei o na tau manino mai le li ia na tatou i loa ai la ia e pei e wha upside down ia values na ai se si o tou e fia pule ia tau tua mena mana i alta to upuna o le ala le pule le tau tua pe ina e fau mai e tangata pule o le tatou community ma le tatou society ia ele o ni tofi ele o le tamai ia o le tau tua okay a tatou pesele vai tatou foi ia ona fa umalo tatou proclama ilisi tu Sauni awa te solo muli I lau fai unga ua fai o le lalo langi nei e tumu I mea mase e te le whao so songa e vai ai o langona ia e loto tele awa e te fefe aluma le fia lo uatali e manuia aloi o fai vai a manuia aua e te loto vai pea o mai whainga ta lua te whatasi ma le atua I so se ala e te fine se e whaalongo mai I le maupu o le awhai Me e manatu mama I loi matau lo tina A o e wholau I le vasa loa loa E whainga ta O oe e malua I le ainga nei Lo ua whawhine se alofa whai lelei Ta ai e se lau whala Tu e se le alunga Whaamalo si mai se ia oi le taununga Aloi o whai vai a manuia Aua e te loto vai pea o mai whainga ta le kaua ia kolo loko ia manga kuolo ku ile muri papanga ama kua ngai ainga ai mai se la fanga ngofka kalo kapua I falo lo le ala awalo
sa valinga nge ikuia lo vai se maa lo se falonga le lei ile au ngangi a mama papa faukuanga e fai mo e kua i mangule fainga malanga falonga le lei mai manga kua alu mamo ngai kama kua au e ke fefe loko kele o e le lupe le afalele ki ke ele fili ki ke ele bia kamo e sapo le mangu ia ko anga le loko ko anga kakalo au nge ngalo la kuspa ia oi se sona te au ke kangi ke makaula ile kua le langi fa amalo si o e le koa kau le kaua mo Samoa ia o ke lenga faukuanga ke o loko mano wanganga e sa leka fako faya kuia o pai o kama le se tatou tala lea o vai atu nei le news o le recall ina lea o George Gascon, District Attorney i LA. E pe o George Gascon o le e se lana tipi i le law enforcement. I o tangata fu sa ola ma whanau Southern California. Whamailo na manatu. Ua mawhawhatele le whaasalanga pe a whatustusa i le angasala al tangata. So, te inga lao le mele sa 3 strikes you're out ai ia le telo tu la fono sa le ise mawhawhawina po oi tangata o le a whaina i le nei tu la fono. Ia le mela ua tupu le hawa i loa ele. O le ofisiringia o LA County lava ia masalope se furu pasene o tangata uli ia va ai le population o tangata lo tono o le to ese i pe fast furu lua pasene so o le mela o mautinoa nei e pe pau tangata ia la veve tulafono ia ma lo mafa ia pa o le venga ia o tangata matitiva tangata lanu tangata le leilo la to oina so o le tula i mai la George Gascon fa mai lantala se to tilo ta si lava ia tula fono na se to va ai fa mole po feo o iai le file mu na ta pena e tula fono ia i le amatanga versus le melawi nei ina ia one i fa lu fesasi ia wa uma foi lá ia teu sanga luz furu lima todos furu lá foi o teu sanga taru ona fail policy lá sa tele incarcerated e tangata ia le lau tu lai mai George Gascon famelan tala tauna fua le fasalanga i le mafol sala ele ma fai ona strike mo o le ngoi o le Twinkie strike lona lua o le ngoi o le chips strike lon tolu o le ngoi o le fanguino ia a solo ato ai o luas furu tau sanga e fa fe ona na ngoi fa tolu o nai me ia le ato se lauta la e le la tu ese o mo le luas furu tau sanga so o to nga mafofonga la ia na mafofowina i lato na paloteina George Gascon ia wala I think he got 60% of the vote i LA County ia o malola le manatu lea o fiu fo tangata e whataitai ia le so ona loka o tangata Black Lives Matter o isina ngalu o lo whati nei ia le la tula i mai eila ia George Gascon ia al mela o tupu o tula i mai la ia o le fifia ia tangata law enforcement le momoa ia melonolua o nai a me se anga sala tunga e be o le fasioti ina o se isi
o familiar George Gascon, okay, memo mua lava, e le to e tau i le oti, le is a death penalty. Tu sa lava be fasioti le tangata lea le is tangata, e lea i le death penalty is not one of the options. Ele se fasalanga na. So, right off the bat, o le ofifi ai tangata. Ia wai o le tūleila George Gascon, the devil is in the details. O le winga o le tala e te tauna toshinini, e tauna ilo case by case. Ia se iwa aipo o te tau le sala i le ngasala, le fasalanga i le ngasala. So, melana na reina palo taina ia George Gascon e whaima Attorney General of Los Angeles County. A o nei, na saini e le petition e fasavali, e recall ai e George Gascon. So, melana lena tupu nei. If you mira lato le lima se lau iwa sfurfitu afe le au whai o tangata palota i LA County, e saini le petition le nei. Au le iau ke topa lu sfurfitu. A whapela e ausia le au whai o tangata e senia petition. Ia ona tuurola ia o le ngō George Gascon e recall i le election ya November. So, mela nā leo o lo o iei nei. And na mātou tala noa ma tala noa le Zoom ma le ma George Gascon. E pese i e elo na manatu e te tauna rehabilitate tangata. E te tauna, fesidi po lame nā leina avile Twinkie. Fesidi po lame nā leina avile soda. E le ia sis tangata e whātaua sau soda. A lea la anga oe la te ro le lei o le third strike la oe. So pe mea nā o lona nganga la e te tau lava ona. Here's what he told us that day. Whamelanta, e te loe ngā oiro lava tangata right off the bat ua ia te ia le ngasala, le tau ira nangsala. Because he feels bad. Ato e whaluke la iei, le incarceration, le bail, le luma whapena, ai le maua se awa noe to recover ai lona nganga ma lona mauli. Ia o lusi da dou le nā ta mai. So peo lana talala na whamai a mātou leaders na iei. Ia whamai la lana tala, walu isi tu o le lalolangi. O loo whata i tai e i la dou le mea lea. O le ale mea. O le e sala lo lava, ina mai rola i e tu wawa ia. Ia. Se tu e tau mwhai tu e whaae. Male manatu tuli manu lava. O tangata nei na whai le whinangalo le tua. Ia le wa esele titi ia la lato walu. Ia te tau na rehabilitate. Mana ia la na upuna o te manduina. Whamei anga sala lo ravel tangata. Ua ia te ia lo na whasalanga. Na whelua ia i ala ia. Awa atato mafo faula i le. Atato mafo faula i le talo tato kanona. Ia. Ina ua fasiotia kaino ia lo na uso apelo. O saule atua i le asona o fesilia kaino o fea o ia ilo uso. Afa mai kaino o au e stangata vava ia lo uso. Am I my brother's keeper? O le tari la fesilia na yes. You are your brother's keeper. You are your sister's keeper. So it's tawana feta usia i tatou. E tauna alofa leisi a ua sala uta, tonu tai. Iese mea ua tupu dato ngā ruenga, i o se, ia, whamangalo. Na urani le City Council le matou district i Long Beach. Ia, ele i pale la. Ia na usaula ia o whatu ese le matou e kalesia. Ia wā o ilo o se. Ai sea, ia wā le walu su ele singa luenga. Ono masina whamalolo. E se whamalolo ngali ono masina. Ia, no ilo lava o se a mesa pa whapeo pe ano o le pale atonu e lorfina ngalo fo nao le tua. Ia, te mia o lae malosi foi. Alu winga lau tala. La o pa ua ia ula uang sala.
o la ua ngona lava lo se ia e le tau sasaina pe taina ia me e wale lo fole tua ia ma le tu ava no fo lo tu le matanga lue I think ol menai e ngalue pe ma le fai tau ia ina ua mautinoa e le se me fale au ngā ia le tautina mo le tua mo lon fina ngalo so fa umi lala utala ona e pei o le manatule na George Gascon te milo lava e ngoi e le tangata se ta avale ua ia te ia lona whaasalanga e wherua i lava la ia aolo o whamaru malu pea ia le whaasalanga i lunga ia te ia tui ia i se whesi dia ka news ia le la fai live mai Samoa. Oh, okay. Kona by 6 o'clock. Okay. Time. Okay. I pe aku samane. 6 o'clock. Okay. Yeah. Yeah, Talia, ia tato news, langa taua, ia tato news, because it's coming live for you. So, tala na ia George Gascon. A tonu olo ia fo isi district attorney si I meo no PA, tangata epi ole mea faule na. E faule mea lea ole whamangalo tangata. Ia ma le recognizing o la whio I a lato ma la lato whasalanga. Ia wa ese lal mea nana I lo le mea lea e masani e tato. O le tau I masui, o le whao o le sala, o le mata I le mata, le nifo I le nifo. Ia whamaila ia George Gascon, ia, well, let's try this. Nā laro tom whai ele mea phone na. Okay. Yeah. Tātu tāpe se lea, whatatari tātu news. Marora wala on sa.
malolonga matata noma until epa fo il maliu shutina o le so fam le so lima le fa petu ye ona to sauninga ia e pe ole o te lini maliu o te iai salo fo e fa penale le to telefone o fa fonga ia e te tawa ona tipi le tipi the local cut tawana is a meaningfulness immediate kids grandkids at we bele lau te lenga I tua wa mela nai e te leina lape ai o le whai o se sauninga ai le se winga ia wai o le tala le se o nisna whi mai au my uncle, is this part of God's plan? No fatulei, isn't that wonderful that this is part of God's plan? Grandchild was a lost more for ile mo lato. Ia te mantuina for ile mi more for ina. Pa I mai fa pena ile mali o sho tama. Lus food fit to sanga taluai. And how it be te fiti al tangata. Te fiti al tangata tusa fo I lava po le ale mata au sili ma le loa o le dato kanona ma le fa au penga ina I au penga uma. Ia ele e se ale pa I mai o le hoti. E matui tui. It's very personal. And I think it's tauna fa penala tato respond. E tauna isa vanoa e whanoa noa I le tangata. E tauna isa vanoa e whawhitia ai e le tali tonu ai e tauma whai e cope. Se ia o lava ina e talia ato toa ma except wa alu I alo tina. Ia ona amata lola I o le healing. Amata lola I o le healing. Atonu lai o se me whapena ana tupu I le au apostolo. I le pentekoso mua. Ua matua fiua e whanonoa. Ua matua fiua e whewhewhe. Ua matua fiua e tao lātou langona. Ia, saulole nganga pa ia. Whao sofia I lātou. Mawale malosi. Wha au penga ina I au penga ese. Ia, ona o lola I o tamane e tala I talale. So e pe te talo lava ia whapeina ni mea tutupu I le tātou au whaafafonga. I te mi uma lava e a whea I tātou e le malanga me luma leoti. Pe ia fui nisi mafo anga e te tawe on tātou whaanoa noa. Ia tātou whaanoa noa ma le tātou mauti noa. Ia tu lai mai se mea le lei mai nei mea ia o tupu ia tātou. So le whaanoa nongal na. Te ro tangata mana o skipi le morning. O te vai foi ai ia o mela na e fai usi e skipi nei ia e istangata o lo feo a ia mal whanau nolna lima sefuru ono sefuru tausang ia leo ato toa lava ona whaanoa noina whanofo file mu le whanau nona ia wal mela na tauna fai mai tauna fai uma e tatou I taimi uma lava ele se fatali se tu ngale fa no pe te lele loss ia tawana amatai inai mata upu mo ma mata upu iti e fatai ta ia le coping mechanism al tangata ina ia waine I fa male peina I tato ia pe ato no mai ia mafu anga te tele te tawon fa no ai ia le ale mele pisa mai Perkins. Taipei o le luma ia Samoa a ea. I'm that person, Skippy the morning. Yeah. Well, I mean, that's a coping mechanism for you. Why our highest mode of modus operandi is survival and looking good. O mena e whai he tamaiti a laiti. Wai e pa umairo lava matu ina le fides malona tina. Ia me mo muale na iro na mafofau.
o le survival. Le ua te ia ua fia mana o mia ia mana vai na o ia. Me sa fai mana voluntina mo ia. Le ua te ia ua fia ai. Ina ua tu ese voluntina al me masani. O le mea tau sami ese voluntina o le mena ai ia. O le ua te ia ua maalili. Ina ua tu ese o ia ma lona tina. Le mea masani e sa mawhanawhana o ia tutonu le mana voluntina. So le mea la ua tupu i le pepe ina ua whatu atu ese ia voluntina. O le na. I want to survive. I want to live. I need some air. A mata mai lava lai le na. O le modus operandi o le tangata. Po le mea li lifa ia o na manatu. O le survival. So o le mea la na e alai ona tatou, let's say, skip ia le morning because e matui e tinga. A skip ila tatou. Ia, ona ielo tatou manatu e survive ai tatou. But we've done that. And now it's an opportunity for you. If atufuna i nai tatou, i sisi fatufungana e se atu nei lorna. O le al fatufungana. Hit the morning button. Whanonoa. Nofo i nai le whanonoa se ia ni nai vai taimi. Nofo i nai Yerusalema se ia maua le nganga pa ia. Whanonoa mo ni nai aso i 5 Mauro mai rola ia o le nganga pa ia. Ia na mawaile o lo malosi. Malosi la na leno mai tama ia tala il tala lei. Vatu al tala lei o tatou lau ele. Ia leo lo utu el toto masaa o se tatou utunu. Mai lo manatu o lo te lefo i ngā luenga o lo whai o tatou lava tupulanga. Mai sale nei luas futasi centenali. Te le ngā luenga mo i tatou. Ule o te tauna to e asa e tatou ia mea na asa mo mua. Te whalongo pe lava i upu fo ia o le matou tatou whatuatuanga. Ule o to i eise tui o le tunga mau. Ule o to i eise manu malo o le oti. But yet we act as if it still does. O tatou tanga, o le whaputuina o tatou mamoni e ta pena ai ia mea na e whaali ele vale alofa. E moli mawina ai le angalei. E whaatino ina ai le o si ainga. It's as if lo i e peale tui o le tunga mau. It's as if ele o mawhai e tatou ana overcome ia le death. Ia o tauna laa tatou le situlanga. Laa tatou le situlanga. A tonu e mawai fo i tatou le finangalo le tua mo tatou tupulanga. Wai ese le finangalo le tua mo tatou matua a. Ua lango mai au poli. Ese fo ilona finangalo mo i tatou i tatou tupulanga. Ele ngata na ese fo ilona finangalo faali mo tatou whanau ma whanau a tatou whanau. Ua ese al whatufunga ina o tamaiti. Vai aso lea whatu ate atu nei. Lo loto alma tala noanga ma se o tali le titi. O le mela na o calli na o whai atu. Eke loa, ese le distracted o i la umai tau. Ele o mawhai ona e nofo mai, ele o mawhai ona watu sina tala ma be present. E pe o le mena le o tupu ele ngatarai ia o lo tupulanga. So me tauna whai, it's not good or bad, but I'm just saying that e need o tole le tanga il mena. Pele o a whai na isi tu o lo tau soifua. Po a vea ia o tau ma ele e pa u i ele fatu. Ia e panga lea o lo i ele vautui. O fetina ina le finangalo le tua, le fatu le lei, le upo le fionga le tua. Mai nei competing structures, competing ideas. O le mwhaiona tupu maola ia le finangalo le tua. Ia, no fo mai ala e mai, pesa o e dad.
ia na mano no foala ia va ai lesi faile tala i lesi fa longo ia so mana ia la matal noanga ale winga lo tala so ese foi la fa ali le tu e tangata ia ese fa ali le tu a famile le upol fa ta oto e tupu ai le tupu le lei le fionga le tu le fatu le na lulu i le me ia i le vau tutui famile e ola lava ele ola tele ona fetina ina i la do mai isi mata upu mai isi vao o lo ai isi vao so a pela e tap te mafau i le vau tutu so me la tau na fai o le vele e tau na vele e tau na create it tatou mo meu safe space e vele e se le vau tutu le na ina fai la io sina plot sina square ina ia mafai ona tu le le fatu i tutono le fou le utapena ni ia tupu mola wa o le mela na a va aila i company technology o lo mafofauina le tulaga o lo ia i le tagata o lo tapena i latou ia fatamanu na o lo tapena i latou quiet spaces o lo saole i latou apps e moe lelei i le tagata calm sleep lau telefoni le nalo le apple pe o le mena le ufaine le vanga o ia la le sa telefoni umama messages e sau pe ate leiva ia alu uma lava le voicemail se vanga na o ta le ono ile il ta so ai ia pe le o ia tu already mai ia tato news o me la tu lava no el fatonu ia mai ia tato news ia tato reflect ai fo ile ia le si tu ia
Hello? Talofa? Langona mai. Ia, leo ma watu. Ia, o lua sanga I masunga ya Reverend Misipouena. Ia, sano ia. A me talofa. O talofa lava, wana utu sa o ta uelu mo le ea. Ia, le wailu mo le ea. Benefi whawhisiri atu po le ale. Ia, O ie ia, tatum fa talofa le tato tunu. Ioi. Talo sia au manino le leile nei fa tala noa. Leo le lei. Ia, whaftai. Ia, ta lua le sa ua watu le fale whamasino. Io nena e whaia yama, ma tua tato tala a watu I le whaasalonga tu sao. Ia peita I le taimi nei. O manai ale sulo la nei aso. Manai a fol fale whamasinonga na apeo na fi le mu. Le eise to tele, le eise vevesi tele. Wa le uto e lava o lo ia ma le vaenga o tamaitai o tamaitai lo ia vui o lo suia ia le malo po le HRPP ia whapena fo ilo ia o lo suia le malo po le pale me le fo ale fast ne lava o lo tu o le whalpamsina pe o iei nei vai aso pe ia o mai lava le tae o na leila pe ta ila o le so le uvala awai mta upo le HRPP whata ila tu o pili fo ilea no fo fa popo o tamaitai ben fo fa popo ale na le fi na mai ia tu le epa e ta tau ona fai alfa amsino no fo ale na ta le tau ona fai alfa le parlemene se tau fai pe alan super sene na le no o to fa fonga ia na fi lan fa mtalanga mua le no ta tu ana na fi ia na ai le na vala voi fo ina tal sanga le official lawyer sili e tau fiai ia le whaongaina le whaamsinonga o Samoa po mta upu o pili o ta uelunga o whaamsinonga palani o le whaia ina whaawawai o mta upu le HRPP ma le loia sili le wafuai le lato talo sanga mo le whaia e whaamasino palani e atangia o le iso lato whaatuatuanga o tuiai I le whaamsino a Samoa po whaamsino a Samoa ia u whaatonuina ila ia le official lawyer sili ele na fionga ile whaamsino sili le Chief Justice sa tiu singativa prese e oi au maini ala tu mau whaamatala maini mau tutu e anga wa ai ona whaonga whaamasino palangi ia la tu mta upu ia lo tal sanga mai ai ale ai ia olona winga ia whaapia e leanga wa ala tu mau tu ina mai ia ona whaatau nu ulawa le ona whaia whaamsino Samoa ioe o le isi mta upu le na whongai nai fo ile so o le tal sanga le ale official lawyer sili ile soli tu la fono o awala le na whaonga ele la tu loa e whaatino e whaatau torino o le palmene fo Samoa ile songo fua le na te nei ioe o lo tua ia soli tu la fono ia peita ia utatia tu la mta upu na ile solulu po le stofi o le vai so fo we vala awai ai o le solulu fo o le vai so solulu le vai so nei le sa mata I tu wai ana nafi na mata I tu wai e whaamsinonga ia tangi whaasanga I whai pule le ana malo le palo tele matangi italiana e po counter su I nga whaala velanga o le palota he ta ila le umane o le va ilinga o le ala ngata ta wai o na whaawau o nā tangi le na rua tu fo I tātou tala wana nafi e na o le sufa ta upu tau tangi whaala velanga o le palota tele o lo o whaapeo na talia o le afonga ina a matatu le vai o so fo le songa fua le songa fua la le vala wai le mata upu le tangi a le whai pule talu wai o le tu malo nganga I fumaunga numera lua le to so o alo mene pasanga I whai pule le na malo mai ai le to wha ba le yona o le tangi ona o whainga whaato sina pita ai o lo o iai fo le tangi a va ele e talia tu ai I le tangi a so alo mene I whainga lava whaato sina pe a whaina ai wha mauni a uma ia o la tua inga ai whai alfa masinonga lea I le aso mafua o la tua inga I whaato sina ia o lona winga o tu la fono whai ngā palota e toi whai ale si palota lai tutu a le tu malo leo ngā ngai fuma ma numera lua ai le tu tau vai la ua
Sano mai? Ai le tu e tau vai la ua. A fu ile wala na fai ngā palota o na o le wu wha maonia. Yeah. Te a whai wha maonia la ia la bribery. Ia la whatusina. E le whaintoe, e tu la fu na whai ngā palota whai wha maonia e le tu tau wā. Yeah. Olo o iai ia o le tu malola le ale iai ia fio anga o pai ia wha maunga e whangoa lii ma tā bai whale Tagaloa ma whatuwalu. O le tu malo fo ile sa tele mai ia whamtalanga sa o pea ile ea wha pea e whaasa ma whaasala o til tangata e le palota i le sui whaatua lea nuu ma lea nuu peitai. O le tu malo tonu ale no fai palota i teine fai ngā palota no fai palota i sa maunga. Ia peitai iai. Ele ia mani tala wha maonia o nā tala sa ua watu lava uia fai o fai palota i sa maunga o an mato nuu lea. Ele i sau se matai e tuli au. Ele i sau fo se e whapea mai. Ele mawhaina e sau e lango le isi sui leanga o lea e o tasilo mato nuu i le sui lea o so alumini. Ia le nā. Ai na o tala la sa la tua na sau ina ua umane o i tai whamsilonga alvasole te nei malvasole le whamai. O lai sa whalongo o angia e whaasala o to e au fiai la mau ma isi matai e to ruol mato ainga. Whatu lea mafu anga kumai. Leanga le sa to ua e lango ia ba ele. Whatu ia. O tulanga la na o lea ia tau al tangata. Ai ele o mawhaina ilo e lesi o ina palota ia i lesi. Peitai la wale ai se namata upo o whaasala o mato o mato hu. Se le ropo feo ho o iai. Ai e lima matai ia sa tau wā mai ai le tofi o le itu malo leo ngā ngai whambaunga numera nua. E au fiai tamata i lea i tio ngā manu tā lava mai le. Te le tau sanga o tau wā mai sinei fo i tamali ia ai le manuia lava. Ia ma whaasanga ia so alumene, so alutiti, ia mai sisui e to lua, mai si matai to lua le tu malo. Ai pe tai la i whamsinonga o le solulu, ananafi. Lea na te e nai, e le whamsinonga tā la sanga a le HRPP, e whaila atuai i ana tangi. E tali atuai i tangi mai leisi tu, po lato Canada Sue Petitions. Taluai, o tuai na whaulu a. Mantua lewa rewe si a, ai te matea o tuai ai o na whaulu lato Counter Sue. Pea whaita inga le a tangi so olo mene le whailan tangi e ave whaasanga i awa ele, taimile nei. Ia whaasanga mai lova ele, toi whaila mai lan tangi, whaasanga ia so olo mene. O tūlanga la nā le, taimile nei. Le lua whaamone mole le lua. O le ale tūlanga o iai le malo ua uma o na whaatauto o whaangai ui pea ia whaamasinonga a o lo tūla i mai pea le malo fau. Whaktai o nā wa e pasili wawe mai. Ai olo o anga i atu iai, i al tamta upu, peo le na o whaatope atu i whaamsinonga i leso, nei te wangalo iau. Ai o le tūla nā, le ua tā o iai. O le tūlanga le tamai le ua iai nei. Ele ino foi a lava le whai ngā malo fo. O lo o tau mo whai lava. O lea o lava i whaamsinonga e whai iai, ia, e tau mo whai iai. Oh, excuse me. Ia, peita iane. O le whaatanoanga a le whionga le pāle mia, mai si ofisa whaasara lau i le asoana nafi. Le ule lea mai lana lui, ma lia ia o le lui. O le lui la le ua sau. Whai mai. E a pia whai eskako soa lau puli. Mai vai la oi fōringa ia o iei. Whaafonga mai so tanga. E whaafonga mai i le lui lea na. I le lui le pāle mia le uwhai le taimi le nei. Ia, ai ona ufisili atu lea whaafonga mua mai la i le lui. O le lui la i whamsonga. O le lui la i la umala. A whai whakawe o kou e kūranga. O le tū mga i whanua sa. Ma le whaini mo la meko. Kako whaia se kako whenua. Whai kako marianga. Marie kua ia ko morianga, kua mako morianga,
Mako ke ilo le wangi me fai. Elea maka ia mako kasha. Lala me fai lea. Kulo ile kulo fia kule. Asa wangi le fo paloma. Mama malako mako ash. Dengan mako ke upuya. Ole mako le se me ngifa. Le se me wa kulo mai o question. Ia le nā. O le nui nā leo au mai. O au mai wha anui. Ai le au mai wha tālo sanga o se tu walalo. Ai o le nui. Pe fōringa. O mai kako fusu. Kako fusu o kako fusu po e malo. So le tūlanga nā leo lo o iai. Ia le talata mai o le tātou pālemene o no o nā. Ua e fasili mai iai. Ai na o fasili lea e le sunga ala auli. A o le taunu mai lau wala au. No tau mawhai ai su e ia maua. Ina ia o atu se tali atu I. Ai peitai, sānoa mai la auli. E soa lau pule I lea. Io e. Soa lau pule I lea o leo whai wha masino. Ia le nā. Tūlanga la tamaila le nā. Tātou whai ngā maro. Ai o le se fulu wha tālo sanga ia na whai wha la velave o le pālota. O min lusu valu ya mo tongi fa fo fa mslonga ile so lulu ana rafi ya isi ta sa to su fa le to mai lo ina to su fa ta upule o la tam fa ye e lo te ai lu mai lo ya po ni fai pule o na fai pule to fo I mai ton ya po ni tu malo o la to fai ya la to palo ta la ititi Ja, o ia inisi vaenga o fifisili mai ai. Ia, le lua whaftai mana ia le lipoti fo I mai a I le telefo o nai tosini ni I nā iolo o mai tau atu. O le ropokalama lea o le Outou Manuia, e pese I o tāte tele, o au te lenga whaela I o tau whamanino ma manatu, so e tā ua whaela I le tosini ni Ya o lo te fifisili I me te tele ia pe o le justice. O wai o I nei e whapela lato tala no peace, no justice, no peace. E pese I o le maalae e tu I lunga e whaavaianga I ei le file mu o se atunu. Ia o le justice o le amia tonu. Po tau maua mai ia ia le to whamanino le tau tu le atu. So e pe o le mea lae e iei la le winga o le amia tonu. E pe se ia tau pale whea ngai ma le fina ngalo o le atua. Awa pe se I o lona fina ngalo nantu whatasia le ia le lalolangi, le atu Samoa, me uma ia e tau mwhaita ngata e ola manuia ai. So e pe se I lao o le fesili mai al prokalama. E pe o se fesili whaato whamanino filosofia. Po fe o to ila mi tonu awa o le mafu anga na ala ona vevesi ia se atunu ona ua le aisa mi tonu ona ua le aisa talamoi ona ua le aisa whamaoni ona ua le aisa upusao e pe ona I tosi na o le maam na e manatu le I Outou Manuia te tauna seti mua ona whaavae le I lunga o le filemu awa a leila se mele na ia ona le file mule ona vevesi la ia ona whemai la ia o le tala le atunu ule nei e mawhai e tangata ona se atunu neo Amerika leo te whātua e mawhai e tangata ona sui lo lato malo if necessary e whaonga ai le Second Amendment e whaonga ai le violence pe o le mele na leo lo I totonu o manatu whaavae e pui ai le amia tonu lea leo lo whaavae ai le malo Amerika So pe o ofisili lai so tatou malo Samoa po fe o ta tia I lau foi tilo le lua fa mole po fe o ye le mele le o finau mai e tatou le ami tonu ina ia fa vai lunga le file mo tangata o mai le tupulanga ma le tupulanga o te tonu le tuna po le vaenga le na le o tau mawhai nei ia le fast e muli tai o le ami o tonu ma le muli ta ia awa o lo solo lava lato I le whaamai o le tulafono lea o lo whaamai ia ina fu ai fo ona fai le whaatautonga lea
e ui ina o lea ua tangi ia le loia sili a le malo e soli whaavai mai le whaavaia ia le mafuaanga na whatau nuai ia le whatautonga o Palemene. O lea ua te matea ua uto mai mafoi mawhaitau i le tusia le po ni mana tuna tunga. O le presidente o le aso o lo o whaamasing tila le ua sala lau tusia. O lo o la tula una atua le ia le whatautonga i le aso o Palemene mai folinga o lo o la o e la tau le tu le o le solo pe tu la Ia, wa e pe o le isi la le nā winga o malo te tele ia mata i tuina me o lo tutupu iso datu nanu. E mawhai ona recognize atu i whafo i malo te tele nei. Ia le tai o le malo Samoa. E pe o lava ona lato whaia isi fo i malo i isi tu o le lulangi. Ia o te manatu e fu se ngā ruenga e whai i malo te tele nā, ai pe se i e tua oi o tō matutuila, e le mamau tele o tō man malo Amerika. So o lae mata i tu umalewe State Department po fe e alu ia suanga o le vatele. Wai o isi lana me mawhai ona tōsani atu e mātou i whafo. O le whai palota mātou i mawhautu e ina fo ima e sa idi mai fo i nei po le ase fina ngalo ai o le ami tonu apese ia whaavai ia le tele o malo file mu. And to the extent that we do that well, then I think there's peace and prosperity in the land. But once that is usurped, or either actually or perceived, then people will have a challenge. Ia o tūlanga nā leo no ia tu nei ma amoto pili fu lang o taina o matau tūle Palemene. Ai o le mela le o na o mai ofisili wala o me telefoni. O afia ea no le malo fo. Afia ea o ai tato. Ia leo to whafonga mai. O to e o angai. O pāmatua. Ai tātou tele o loa tūla. O a me o tu. O le fiatala noa atula e pale fiatala noa ita i o le whatutu le tupa. Na maua mai te ona nati e mo se fina ngalo whaali o tai lo ia se tai whale ale lo lua eli o linta postu ono ono foi New Zealand e whai ana mata upu i Samoa nei e te leo tai kapena fo i New York ai le ngata le na whakskama la langi Switzerland e whai fo ana mata upu fo i Britannia petai ai fa pena fo mai petai la o me tato tala naia au mai fo ile vaenga le o le o ta mo fai titu o le wala fa altu la fo petai o lo ia fo ile si tu lo fa no mai o ia se ta mo fai fainga ia se fo le ni ta o le so ala public to o le la mo mai fa ta sil manato le matai fa le ali le o lo ia tau wale a Samoa ila leo i o lini. Leo po atasi ngalo. Le fia tau mo fai mai ai i al pa ia. Le sa vea ma pale mea tu na epa. O pesodi ai. Le fai le sa ala punema. Ia leo te fa, leo la ufisili ni ai le faz. Alo fa pea mai la au. Ka ala pule le a. Nona winga. E o lu ai la malau tau noanga le na. Le fi le mu. Ia o tono. E ma mai. Ile tau sol tu la ko mai tu la yo lo no winga fa wa fa Ia o wa fo le fawina o malo Amerika e alo na fa vai ia o le ona fa popolo la yo meta o amendment o le amendment mo mola e pe o le melna e sa no o swala bule o le amendment mo e ia ile sa o le tonga o le tangata e fai elo na manatu e le sa o le tonga o le media e fai ia
ia lana tala ele saʻolotoga o tagata e fa'apotopoto. That's the First Amendment o le Constitution o le malone Amerika. A siliga lo la le melenaʻi ona fa'apopolē o le Amendment number 2. It's the right to bear arms. So a siliga lo la so laupule ia o le sila me e fai o le ave le saʻolotoga i tagata e uʻumia ai ia mea tau. Ia auā la le protecting o le Constitution lea. So e faapena le ia o nei malo e pe e fau e lave le malo Amerika. O tele a latou tosi ua ave i la latou Constitution. O tele foʻi amendments. Ia pise i o le mena lea matou te ola ma soifua e tagata Samoa i nei. Na fa'asoa atu ina atonu e afe i foai ia le fauina foʻi o le tō whamanino i nā, man philosophy foʻi e murimuri e tātou. Ua e fou le tātou malo, e le whaatusalia foʻi i malo ia na whau mai e le malo Roma ma Mesopotamia ia mai lātou foʻi lo i nei. O lo o whau pea ma whaauau ia le practicina o le tu whaatasinga o tangata i se file mō. E te tau ai, so e mo te latu whaftai. Latu whale Ia wale lai. Whaftai, ia te whai o trai fo i nā mali. Patakama ki sawa natu tala ni o. Ai manu te leina tuenga te aso lulu i nāti. E nai tu le lagu tuka hiumara. Ia le lei. Ia whaftai lava. Le lua mo lipoti mai e a lo fatu ma ia. Ia whaftai soifua ia. Ia soifua. Ia so ala pule. Maria de mea. Ia. O le awala o le tamawhai le tapipi po tu le epa approach ai ia le vaenga le whatuatua i le tua Samoa. Ina te e pia fōringa e matangofia le upu le lau tsa ili o soa lau pulenga. Au le awala e ave ai e le matangofia. E le o langona lava le loto maulalo. O le alu o le lui le mele a ai le o lalo e sa ili se awala maulalo. I o meia si o tatu wheloa i ma au le lafola le lafonga e whai o le tōnga mei le mea. Ai to e sau o lana lui. E le tari angofie. Nanga o mea la ia mai le amatanga o tamaro le ma le tapipi. O lunga la. O lunga la o langa tōng o ana upu o ana tala e whaonga. E le o suia. Le lawala o savali ai le vanu le ato le oti ma tilo o rata mai ale te mia e se mana fo. Ai le eise nganga e la ngona ai le luifu ilalo. Le ana ua whaonga le upu wha Samoa ese le maua lunga lon whaonga ina. Soa lau pulenga. Au le awala e ave soa lau pulenga. So le eise fōringa salamo o iai. O le lava lau whaalongo le atunu. I le au mainga o lona whinangalo. Whai o le maua lunga o lona si ufafonga. O tau na fonga o na whinangalo ma o na manatu. Ia, ai le whaongare upu soa lau pule. Ai au maila na upu o le lui. Eo e. Whainga tai ia Samoa talia mea. Yeah, it's interesting what she said. Ele I no foia lava. Le no foinga le pale mia fo. So, I mean, le foi tatu tala noa ai, e se ale nu ofa o a. E se le no foa. E se le no foa.
e pese I o le mele nā leo le o tuli o wai ndatou matamata umaile I le whao so you know, I think it tawana fasili I malo te tele po fele malo recognize la to ta o malo Samoa. Wow, isi fu la na me ma fai ona fai te tele wai e masani umata to I America I me fo e fai o tato tunu ele fisiringia e fafta ia le malo si fo le media ne mal to ma fai ai e sa ve umeia io napi se I ele tanua umia ai the Democrats ia me fo ero stupu o le mea fu le po le arte leo le atu o le ale la titi o le atu o uma na fai le la tu fa vai according I le atu nuu malona si o manga so o uma na fai le fa vai o Samoa le la na so solo ia le fai o le fa unga le a fai le ma fai le head of state o na fai le fa tautonga o le mera na arena I ele me ta o le suitofia po la tu ia su iau fa tau nuu la su iau a le ai fu la su iau io le la ia le a fo le famsili po le chief justice o ia nga te patinina ia pe o le fevalo finima na lo ia o le tosini o mena e pe o lo sa ili pe lava ia le melea le o te lo le matuli manu o le mea leina vevesi o le amiotonu o le justice people feel like they're equal wow le sinafa vai o le tunu nei that all men are created equal pe o le amiotonu le na male e tafe mai le la tatou kanona na faile tangata I falling o le atua yon famailo le la tutusa umala tangata le to yese yutaia po se eleni polonga po sta loto tane por fini o tasi uma tangata sil fangale tua o mailo tama ia fauro lato malo United States of America tu ia le melena preamble ia o na alu ai lola o le ala alu e tutusa tangata uma so lato tu la fono uma e tau mawhai ai au sia le nā matatia ma le nā constitution that everyone is created equal and no one's above the law no one's above the law because everyone's equal ia e pe fu e finga ta le upalo le amiotonu yeah engale se sila lo le la ya amiotonu e pe tau sa ili le me sao o Samoa lava ia ma le mele tula I mai mana ma Samoa o ai le tangata le ai e le o sao I le mele a lona whaingata ia ona o le natura o le soifuanga ma le ola le tau te soifua ma ola le tangata I le ai se taimi o le larolangi nei 100% taingi si o lango le si vana a whai ato o lua se lau tangata a pe le majority e le si vanga a to tele o e te tau wanto to se to tasi ia lango le se te meo ia yeah ole ale ma le ia Samoa le mela tula le la uta fa lo longo ni fa fonga Samoa le o mai o le ia si me o to I le vanga le ai le fa yana I le loto maulano so io peno foi atu ile datu proclama foi o e vai aso o mavai democracy is probably the worst form of government it's very inefficient but compared to other forms of government o le mele tal fenga mo datu terminate democracy the majority of the people le la la tu la imenele mele nei so la la le mele afai a toso mana ia saina e tasi al tangata la fa ia upu mana ia Lucia tasi al tangata la fa ia upu e fu ko nga mena le mga mia e mana mia e fa Samoa
le tasi tangata I whaia upu. Communism. So o le fearness le o le iai tangata Samoa. Ona o le koinga ne ua o me tonua. Tasi le tangata e na te whaia atua tonu o le tunu atua. Yeah, so here's the thing. Ine foila le kalesia Yesu Kiriso. It's not a democracy. It's a theocracy, but it's got a levels of democracy. A lot of bits and pieces. If it balota ma atu wa el fesao. E pulale tu el na kalesia. E pula Yesu Kiriso le na kalesia. Wana matali suola ma malto ino selulo. O fa mai nei sole uso o te vavela tu ina langa leo o sui le fono tele. Langa o fa mai le malo e fa palo te se va ile slufuta se fiosa va io. Tu mai la tato fono tele luma. Io na usuala ia do ina fatu. Oi ona feana ao ai o le kalesia le ao le malo Samoa. Lo wa pumo mo o foi ma. Sunga to ina ia ata mai la ia se ruro le santala. Ala winga tala e te tauna ia ni o tatu tangata lato te koloina le mel na. Pa wale o le structure po le hierarchy le Samoa. O lunga o le malo. Iai la le me tau e malu Samoa le malilinga. E malilinga la sau le malo. Pero no fai tu polale la titi o la tunu. Te le la tunu e se fu la naia constitution. La naia fa vai. O fa vai fu Samoa. E le ma fai na apatu Amerika se ia vanga na le tulanga ua pangatia Samoa o ina mangoto lalo Samoa I tulanga fa pule e sea ia isi atu tele. No fai na apatu o le whaavai ai o Samoa le mwhai na apatu isi atu tele. Yeah, when you say Samoa le na formule a whiwis lawa no lua. Po le ale le mele nai te whamei o le whaavai. Io e pe o le whaavai o Samoa na whau le vai taimi o le tuto tasi. Actually o le taimi o le taunu o le tala le lei. Pe o inan amatai o le mea tau o le wa afua la le whaavai o Samoa. E fua le tala le o le whaavai o le atua, whaavai I le atua Samoa. E whatoa maualo na tuto tasi I le tasi iwa o na mua. Okay. Yeah. E wa pe o le mea le na leo li lifa I alta pena ali Outou Manuia e pe fia mana oa ia miliu ufatasi le manatu o le tangata ma le finangalo o le atua. Ia wane I sosopo. Ia pa ia le tupao. Pe o le mea na leo lo. And I know e tele ia tipi al tangata I le finangalo o le atua. Le ala ona e kale sia fia, whatutuanga e fia. Ono le winga le nao dato e se o dato manatu. Ale ato mawhai dato e whau le file mu ma le whatoanga I e tena e pene I le amatanga. Io o roo hata tonunga le mea lai tula I me Samoa. O le pe fai mai o vesi Samoa. O te loto tele la vauia. E iai le mele mana o le tu e go through ai Samoa. So at the end of the day, e tula I mai a Samoa se me sili atu lona le lei. Langa ele umfai ona fuli tua Samoa le atua I a Samoa. Mene te no whaangaina le upuro le tuu ma le tofi. Tau te toe fo ia le amatanga o mea uma. E taturo la ia le tahu o ni mea. Se mga nā ua whaamaulalo le loto o tangata. O le mea nā lea te longa ua whaamaulalo le loto o tangata. Ma lia ia. Tu ia se umairi sangata se I whai le na tua tasi tangata e ta pena e le atua. E fia ma fia afe tangata e ta pena e le atua. Molea. Mole ta ia o le atunu o tangata o le atua. Ia wa le foa vai toru la le na ia le amiotonu. Do justice,
love mercy, and walk humbly with God. So pe tolu values na o le ami o tonu, o le anga le lei, ia ma le loto maularo. Wai a le la se loto maulalo, ia se tau fai fo le ami o tonu, ma le anga le lei. Wai pe o le anga le lei, o le fetau sia, o le alofa I tangata. O le vai ia tu a faina ia, le tunu o le fapela ia, o mo foi o taimi, pe ia sa wisa isi. Pe o mea nai atoru o le no foale na, that's the stool, na whamail perfetta. Do justice, love kindness, and walk humbly with God. Ia, pe ia se tatu fsiti. Ia. Meu te watu laro ile. Whaale mana ia ta nisani o le connection a. Ia. O le manino le ai le. Ei. O fasile Paul a siu a o tupe a ia tutongi fa msino palangi. Ia le foi la boto o tato le mele na tato kolone foi. O le amai o palangi nuti na tato mea. So pise I ule ini o tato tanga va. Pise I ule mafai fo ela tato to fama nino mam ta upsisidi ona fa matala le mafuanga ya le ona ta o tato tanga samo o tato fesota inga. Fesota inga le lei. Remlanga ki le o follow up le mele ma le amtanga. I'm sorry. O le upu e wha ngai tu ina lea. Mo meo la wia. O la wia. O la wia na te wha ngana le la wia e mo tangata poto. E wha matala la tu ina le. O tangata le ila na vaenga. Le ita pipi. Na o la wia e le se a fi. Pi o lana wha matalanga lea. Ia. O la wia o ia te tele o fili. O le fi o ia la iti tu tono se. Pi o langa ia le na... Metaphor. Metaphor e wha matala I tangata o atu ma Ph.D. I whapena li langona tu I. O tangata I lana vaenga. O tangata e tofu mwhailonga. Whaingoa la tangata o lauia. A o lana whaale tonu la. Lea la o lo tumutumunga o mea o whamasinonga. Pela na umatu whamasinonga I oni. A o lo ia whamele, o lo ia le lana vaenga, o lo mo lauia. O lauia. Ai na o lo ina whai alfa masino. A toi a apa loa, lea o ngā umala wia I antara no ai. A toi a apa I meta o QCs, a QC mai a lo ia a tupta mai tai. No wia no toi a apa pane. A le whale tonu la. Na o atu QCs e lua, na whai mai rungo le Zoom, ia. E le ima whai e QCs e New Zealand na tarife sili al whamasim Samoa. Lea la na toi lo I whafole. Ale fa la wa e fa fonfonga atum ta fa lo no. Le fa wa ngani le dia mai se fa masino sa mo o se fa masino palangi. La te fa le la to pili le. Le pili ale se furu pasene le le ta. Me le ile mana to fa nai fa masino sa mo. Ya na la wi Ia. O le nga le menor la wi o le tali o le su o nga na la wi Ai mana ia le tali le mai po. Langa na fa pela a mai tangata ia ai to tongi tupe ale hita pipi. Mana ia tele pule ala tu famas langa la o le deciding o le famasino. Ele fai ese sia tanga al famasino silia. A fetau I ma le va ai le famasino sili. Mai ale fetau. Ia. I see. Ele tarfenga a langa na leanga mea e a watula tangata ia ai to tongi tu per malo a o la tou de terminei o le consider o la tou no for malo te vai mea kama se ia Io e fingata tu langa o ia ia o lo tamo fai fa tupu file mo wai la le wingal na la mi tonu it's a judge so se te miro lava ta o se meta o sa mi tonu it's a judge ele fa masino na te fa masino tonu ina me ia
e le mawhaia ona so se mea lava e totoe le tangata o lana mea nā sele mai e le mawhaia ona whalala fuole niu e pa ua le fui niu lapa so no one gets away from any of these things o le mea e lulu le tangata o le mea nā sele ia that's part of the justice o le tutongi au le angasala ia o le oti matua le angasala ia o nā silfi o le winga lau tala so o le winga leo me ia so e te tawa o na ola whaai tete fefefe ma te tau ma fua i le tangata i le amio tonu o le tua and that justice transcends everything mali e peo no fatu e langa e fai si behind you o i mea i e tupu mai langa te lo follow up ai ia fatu whamalia fo o si whamasino sili lai e te mine e le wanga appoint ia ua pi o Samoa ia e le selectinga le afoi le chief justice e appoint ua le vala na whamawai forced to resign, I think, ia le whamsino momo na iai. Na su e lole se whamsino sili. Walu le meu savali e fia masina eri. Ona whesiri ngia fo ina to in. Ola e tonu e, ala e lava e afu i acting si eri i o vui. Na le meu to e lon whamasino vui. Pe o le leo na ua langa i tangati. A whapera tala to in. Le ai oa u te whaatatali le nganga o le atua. E tau me le nganga o le atua. Ia, a matu e rola si whamasinsili le te mine. Ewe, nangungulu e fo i Samoa. Le levan whaatatali. Ia, e matu na le whaasetua ngaru leo siri o vui. Ia, e le la whaape fo i tangata hand-picked. Ia. Ai tūla i mai le whamasino lea. Savarisa o al whamasino le laina. Le aise whaaitu au. Those kind of people that, go by the book. Yeah. So, o inara na titiloilo ia le i palemia. Le o vevesi e temini. E le olona loto le finangalo leo le atua. E le o mea tatu te mawhau iai. O le finangalo na le atua. Sana watua le tangata o lona manatu e pe fuila o le ao le malo na tuu ia i lunga e le vanga lea ona ia whaingofia nga manuva mea so le te le na whawhitauli ia o ngā leta te tala noa le meta o le amio tonu ia For my Helen, talo whae ia Samoa ma whainga skui alone. One person only ua ia koso whaatala le mamalu al palemene. Whamsinonga sili a mesi le mamalu o Samoa ma ona tangata. Ta talo i le tua mosio tatu tunu pele o Samoa. It's about time e au ngā ile ka ile kōl vale. Why don't you say exactly what you mean, Helen? Sauno sao mai ma. Pele fia Helen ya. Ya tuile epa. What do you think? Yeah, I think so too. Yeah. O le lei, e te lea alfitala noa, a le o te vai atu e tua I whaiva foi ia la tātou a fia. Mea nae, vea nei ava noa e o moli te la tua il whaaftai la tātou au whaafonga. Ia tu sai foi il whaavanoina o tau teimi. Ia tu sai mal tātou po kalama mal whaapoponga li o Outou Manuia le neva yaso. Mol te latu foi il whaaftai ia le lua, tu sai foi mal au mainga o tātou tala mai lo tātou tunu I Samoa. Ia lea ua malamalama te isi ia le au ona. A vea nei teimi e whalalalo tuai pe a whai foi ua ese pati ua sala po se manatu foi ua so ona whaali vale. Ia e whamangalo mai le au ona. So se mea lavo I elu tātou o tunu, ia manuia tele. Ia manu tele ina ia le tāpo inga, ia e mese foi il whasau saunga le tātou o tunu I le nei fiafi. O lo tō o ono Misipouena Tagaloa.
mai Outou Manuia.